whamata peke whanau a tōko e te mea e pēi whawhanga ki kono mea anga. E tau tū kātoa ki o runga, ko e te mea pēi o no mea anga te tau patu milalo, e tāre mai whasi te laka mai e whōwhitu, e laka mai e kau whai ato. Fini, tawa.
Whanawako, wawe o pita kamata Polokalama, o kataka kumai kilotone, tau kurere, whaolong, ka whanawako o tau kurore, kataka tau e kurore e tai kute. Whanawako o sato o toi kurore, pia tau whangatonu ki o lunga, whahoi me tau whiwhi ai. Whanau tangata, wawe o pita e kamata Polokalama, whemau ke tau tau kurere, hanga ki o lunga, Holo peho mea e whalangilangi o aho, kai whamoribore kai hua tua e ki Polokalama koe ni. E tā e ki whasi e laka mai e whanau osi o e tau koe ni, whanau whawhitu. Pea e mui mai e kau whai ako mālonga i wā ki uawhi wataha. Mālonga. Taki mai e laka e whawhitu e lantangi, kai maa e matapu e lahi whiwhine. Whaaki lātu.
whare le wa o toka. Tama o tupo ono. Tapu ke ta i ne kuini o whina. Kuina na spautua. Tapu ke a tupo toko. No pere nu, o ho eke o whanua. Tapu ke whawharanganga a ho. Ona por te itawa paa, o minista paanga o kureanga tau. Tapu ki a tawhakola, o whare a matapu e. A tapu awahe ne whawhonga kureanga o lo whine. Tapu ane whai te kau ka pāha rot. Ka ho kore te uwhanga tuai. I e tau a whatapaka. O i whodua ka koe roto. Kai talangata e te kita o whai te koma maka. Ka tā ke te whakatau te ia tai koro kāma me awa. Ka hiri pe whahoa, e hopa te me ke hi tamata, lau ia he rāta tāku, matapu he lahi tangata, maka hiri ia e whahoa tai pe ke whaiwhikau a tau roto, o whaiwhikau to koe te sesme siriana, o whaiwhurua e wā whaiwhikau paula kāma. Kore ke kamata e tau koro kāma, Ataka ke a himi, lawa tuia e hira tangata. Mau. Loki fulfulahi, e kamata, a ngō tāna kōng, ke tā wanoa o taha. Ono ngea, tolu fulfulahi, ono tolu no, o katake me utaki. Apa ke kai ka mo whawheta, ka whamāroa ko mana te whai. Pēteri te pae kua mua, ai hoko tangata a tau kua. Whawhetai, koe pehe te tau toa. Ko mālohe ofa a tau kua. Te tuku alangi moana masani, kai hao o hui, ai hia mamani.
tu aki ai ko kola ko ni sa me te au tono fuma va lu ve ko ki e tolu ke whakara i ke ni koe aki hokuro tō kotoa i ao hao kua te utaha te ki a kiona te upuno o hana kua te mpare tapuna ka te whamaro i a o hua wha ka wi ko o wha mo whai tōnu ngā te kua ke wharangirangi i ho tā o wha o hulu atu i o hua wha kotoa i aho nā ku tau tapai nā ke kāni, nā ke omi haimi, i o kurama e au to ai, e tau oku. I o tua mafi, talamai, ko koe ai kua ki, pia ko koe ai kimui. Ko koe kamata anga, pia ko koe ngata anga. Nā mau kamata te amo koe, te tau whakaafu, whakaapo, ua noa ua taha. Koe a honi, mau whao se tau whaapo, a moe tāna ki kuoma, e ako maa uma o e wā. I he wā pe maa ua taha, mau whao si te a moe a whima. O ua whaa, o kutatau ai te, i ane awhi, i a honi, whai pia o aku ki maa malu e kaini. Ko tua whai mes, o tua whawha mole mole, o tua koe o koe tua i ke hou hou, ka koe wawe ame ke tuku tāpua ki mo whakakoroa, ai whanonga ana o kumau kirikiri ai te noko tai. Hoa koe ni ko mau whakatefua, e holo e ako anga maunga ko e wā. Ke whakakakato, ai whakakosina e mau e whaka, ai api a koe ni ke taku koe. Mau whakamooni ko toa be. Lau ai wholokorama, tā hui kai kua koto kehene. Ka koe mumata pāpe, ke whiroa ki ai te amai ati. Whakatai rahi, ko maunau maa leo nge koe punati, ko mau kamata. Ko wii koe ofalahi ai ati ona, ko whai te mau rāwa ke whamaa opo e taku whātu koe ni. O wonga maa le, o makaturuma i e ofa ai ati. Ko mau kamata ai kātuanga tāna ki tūmani, te au mau whamooni, o kuna panga maa e ai wāna tupe. Te au kura maa e pe ai e ki whanangiranga e ahoka ko e ki ni tāpana. Rod nuku, mai hoke ki o e whunga. Mālo o kure nei pe ai whunga o kure ngā o e mahi whunua e ua. Ko he ni o mai whakawhonga e me whatu ngā o e ako, e whamao kōko a ngāo e whāko a ako māhu māo e wā. Mālo o kelepe e kure ako, tiu tangahi, kao maa e kau whai ako. Mālo mea hirala takitangi, moi kau matā kure, moi korisi norotama. O mamari e sea o piti e moi kau tau ku whānau. Ia manu e o mā waha ko mā, koe ofāra. Whāpera, e wiringi ai whai mai. I rāpa whia ho mau hau, kama ko te kōkono. Mai kāhine kuini i na nasikau. Kuini sikau ni, moi whare o tōko. E ki pare me apa, moi kure a mā. Ia whāwhakatu ko mau rau mai. Koe mau kei o tua a pia sinoa. Koe kongkongi a koe. Kamata anga a tāna ki tūma koe. Whāpetai o mau kamata pia mahoa. Koe hara whanau mau e tau whāko koe ni. Nā rahi pe hono mahi ka au whainaka. Nā rahi pe hono mahi pe au nai haka.
Karena mai ko witi ka huwa ko whakawhi atu ngia ko karama ko. Karena mau tuya ke te. Wa mai ke atu. Ko e mau rea te i. Wa whika sisu o o. Ka mau whamu ni te. Ko e tua le rei te aia. Nā wea ka taimi na mau omo sia. Ka umoni ai kōkora. Nā mau tautapa. Nā te omi haipi. Ia mau topai. Ke whakakato e mahu whakangia whako, koe uhi, koe taumua o ea pia koni, koe kumi be ke le rika. Mua whau ngako, e mahu muta e tokoni ke mahu whanua, e tokoni ke mahu whamiri me moe siasi. Koe a hori, mau whamaro anu hiki, maro e uri mo ta koe, o e whai ta wako wanoa koe ta ha. O mahu rusi a mai ke tauranga o e aho whakaosi, o hai haroto e tai whiwhi. Koe mau hene, ke mau kau maa whawhina i ko whamaro atu. Maro o mua waka, e hara whanonga o e taku whapuka. Mau whawhina ia te utoa, e mahine rei, nā ke omi, o tori aki a e whenga ko e taku. Koe aho e whamaho ko ho. Koe aho e whamao e ola o ngā ue. Nā e whai e whilo rau ke kamata ama o e taku. Koe aho e marimari, koe aho e haka, pe langi kōtau. Koe aho e pata i lātu, ka koe aho e whononi atu. Koe aho e kuna. Koe aho o e hiwa, pia, koe whamaro ia pe ki atu. Mau whawhea o raumari e ni hāna. E tau kāta ama tāna ku ume a. Ka hiwa ma raumari o nopu ia e whawhe, whalangi koe aho, ka koe e kuki stāpa a. Koe whawhonga ronga e wana. Tuke mapo e whiona e ki nōpere e o tuku. Tau mai whakoma ka me kutu ngā e ko, kore pati taun sila. Whakoloa e whakoma kure ngā. Kure a ko e moe whana wako, moe kau ngā ue. Koko mau tolu o tōpe ko mau kau whataha kāta mai. Mau whawhea whau maare hāre mai. Take kāta mai. Toka e merino ka moe whiwhia. E tuke mau whahaka tōpe e rāngirangi, ke o tō tāte. Māro ia e te, ai wako. Koe katoa e mauratu, tapi mua ada mau ke whamama. Koe katoa e ngai meani, waka peo aloko sito, kuma whamaku. Amen.
lot mafana ko le tataka ka pol kalama ko puin pol be mo be a fa fa lan no pele no pele va forwa pa ko ek mi sta polisi a le pra to te fo ke fa fo a fa le no lo to va forwa e wa pa ko minista pa ma ona pol te vita va ma ka ta ho pa to be mo ke pol kalama Pare a tari e whahau ko ea e te tawa he whewhide mā tatua. Māma. Tapu mo tunu ngālo o loto tatau o kune a whio i o tau roto rotonga. Tapu ke la a hoko o e ono i kuonga. Tapu mo i whaka langi o e ahoni e ki ministāwa ana ka koe whakafonga whale a lea o e whakafonga ewa. Te vita la me maa. Tapu ki alo noku koe whakafonga no pele whakafonga ewa. Tapu ki a hama, lihau, hafoka, moho eki ta whakafonga. Tapu ki a tawhakula, maasila, hilala tantani, mo whare a matapule. Tapu ki e whaifekau, mo haa tau lotu. Tapu ki e takon tale kita na ngahi polisi a pule anga, pole pate tau sila. Tapu ki e sea PTA, tau tahi whanau, tau polisi tutup koto ape, Pehea whakatapu mawahe ki he whakafonga pule ana o e wahe whanua ewa. Pea kōkore ke whakamamaru atu i he taraka kato o e lotu a kō o e whanua. Tai ata mua ke whakahoko atu a lea taritari i he kātoanga tāna tuunga o e apiako mā unga o ewa. O kutau whakamālo ke tau rama hao a e tau tamai he bani. O ni whakalao e hala whanonga ka tau tūtarele iai i he mō mui o e tau whakaako ko eni. O koe kai koha mea si ia e tau hao mai, he koe tau whai ngata a eni. Mohono ngā hi pole i he tapa ke he kehepe. Ka tau te whito, ki mōna mo o mo ui, kua mohia ai anga e tau nofo. He whasi mai, a ngai kau pe ao o i maha ki whakaauha o i konviti tahaiba. Ka neo ngoia, o ku tau tui, o ku kei whakalemelema pea sihova mo ele pure, pea koia pe, o ku tuuai e tau whalala mo e tau amanaki. O kua whakamokonga i atu a te ngata e ki pure ako, mo i kau whai ako hono kotoa, hono tari lele ki motolu he pongpongini, he pongpong whakakoloa ko e ni, ki he api ko holo. Ke tau whakailonga ia lama mea o e tau whanau, ki he tau whakaako o e wanoa uataha. Ko e o wau tāna ki tuunga, ko e o wau mahu inga taha ia, i he polokalama whakaako ai whanau i he tau. Pea aku mau fia, whakataha mo e whanau ako, kotoa, i he meani, ek minista paanga, te rita lawe mau. Koe whakalangi o e kātoanga, pe he whoki ki a lot noku. O oat whoki mau tali lelei, ki he ngahi mātu a, mālo whau e whai manawa kawa, hono fuesia o e ngahi whatongia, mai tau whanau mi a pina. Pe he whoki a tatali fia, ai kau koristo tōku, mo ngahi hoa ngā oe o kau ngā mea, o ewa high school, ko mō mea mai, i aho ko e ni. O ko honga mau peho o mō piki hama mai, mo e ako lolotonga. O ko atfoki mo e tata lelei ki he tau whanau ako, ko e aho e ni nai uhi ngai, e tau tāpu buha, i he tau ko e ni. Malolahi e ka ataki mo e tarianga. Malolahi e ako. Moane lau ai tohi, ko ki nao tolo whaitangi pe e ngā u whakaheka. Tēnā utu, mo hiwa fia. Se nao alu koe alu tangi e,
O toa whanukunga pula ka ko si e nau hau, ko hau fia, o toa e nau ufua. Ko whakatua meri e nai whai mai e he mātua me api, kai umaa a kau whai ako me api ako. Mo ngahi hoa ngā oe ko toa pe, o api ako ni, ki he tō tau, nā tau whai he tau ko e ni. Ko whakatua meri e nai whatu, me he loto nai whonu he amanaki, pia nai hoa ki ai ofa, whatawa me be e hoko ai ola o e aho ko e ni. Ko fia anga ke te koe, kai uma a homo ngai family. Ko iae o ko ulea, ta tāre ki mōtoro, hono kotoa i mōmō koe ni. Tala monu atu, ki he whanau, te he ke whawharangulangi, ka uma a lot nuku, mok mōtoro hono kotoa be. Whatawangi mo e ke lesi ai pilinisi o merino, ke nofo ia e tau katoanga. O fato. Te tau hoko tai me e po kalama, ko e whakamatala whakatau, whakahoko atuia e takatai kupure ako, o tōta i kakala tatafu. Kore ke u whakatulu watu, kakimua pia whakata whakangia, Lord Nuk, bege ek minister panga. Ko fa ko te ko fa more. Ko mau hakailangi ko tau ka ko mau fia. I mau wakaya ko mo me mai. Ya ko to he polo kalama. Ai fa lang ke. Ka ko nge ko lau pe ko to hi ma man ka to fa ko me olunga. Ko ia ko fana mai ko fa ko me olunga me ek minister panga. Ko tau fa langi ko ek no bele. Lord Nuk, mau ko fa more atu. Kore ke fa duo watu, fa lang. Pe ko kore ke fa mal watu be mu, hinga hitar fa tap ko os. Fa gi mu. Ka ata ke mutuani ke fa ka to fa tongia o aho. Ko ripoti me ya ko maunga e wa ke fa ita fa ko o wa fe u fu mata ha to mo tu be mo fa ita ye tamai mafi ye ni ke fa ko ak e ka nga u binni e be ke ha ko ngani ai mo ui o ma wa si mai ai a fa ko ko en ya ko le be ya a ho ko fa fita ko ta mo nga u ke wa fe wa ta ha e fa nglan o ke tu be ai mo to ya ko ngan ta mi mo ko ki hele rei taha ta ko sia te flauia o fa ta mo ki ai e fononga ya bangan e fa na wa ko pe pe ke ka nga u o api ko ni honi i ka matanga fa ta fa ko wa fe mata ha le foto wa e ka nga u a bini ha vi sonne pe mo mission nga u e turi fu ki ai nga u i ono turi ai moto o ya ko nga ka ko ki hele rei taha ai ni foto wa e vi sonne o pe ke au sia he whanau ako e ako angani, angahi tau mo ako, atunga whakaako, o ku whakapatono a ono ora, ki he ngahi whie mau viwiri o tonga kai tau te whito ki e ua. Koe misiona ngā ue. Ki ngā ue whekoe i kau mai e ki ono whakai ai, pe mo whakatolonga e ako o kumo ui, i ngahi tapa katoa pe o e whi ngāko ai whanau o kwhai. Ko ia ai ka mo nga ue i ka wa fe mata ha. Ko ka nga ue a pin. I ta uni na hiki ko he ka fa ya ko mo ua. Ko Elizabeth Mailangi ko fa ya ko sia pan i fa tongi e ha ma ona wa u. Ko fa ya ko no ko rota kavea ko fa ya ko historia i fa tongi i ko ristonga. I ta uni e ni fa kroa ki a pin ha ka nga ue fa ka to ko fa ko ma fa. Ko fili ma to fa te fili to ko wa pe mo ma to ka ka to ta hawan i to fa ko ni u ya ka nga fa fa ya ko to ngo ful ma hiva ka ge puri ako to kon puri ako mo ngo tiu ta hi pe mo ka nga u to ko ni ko i kai lo ki ako e to ni ma ko to ka nga u ko ni ko ka nga u tu ma ko to ki fu ta we ni e fa nglangi ke alu ha ke ko to ka nga u la wa ho e ka nga u contract o hoko ko toa ia ko ka nga we tu ma pe ko permanent staff o apia kon pe ko foka ko la ia ki nga we apin
I tau ni ai bena ka mata ngau e whai he toko ua. Mau diploma whakawhaiako me koe whakawhaiako atonga. Aia ko kuski Langi. I le soni koe le whapitania te peheke. soni historia. Pe mo la tai tol tau i le soni siapani pe mo tonga. I kai ke ngatai na te hufo foki. Mo ka whaiako e toko tolu na umau ha whailonga me tai tohi. Ko na pua re iafu. I Bachelor of Arts i le soni ekonomika pe mo accounting. Ko toki osi mahia me he University of Pacific South. Ko toko tahani whaafalangilang ko whanau tama pe ia o e apiakoni. Pea ko e taksia i he tō wako ko ia. Ko whea ko hoko ko whanawa ki Peteri Hakaro. Ko ne mau e ia ai tō ngāu ko senior lecturer. Ko Bachelor of Arts i le soni lefa Britania pe peheke le soni historia. Ko ne hiki mai ia, hiri hane ngāu e, ne whaifatongia i hea ko maalunga o New York Tapu. Whea ko hoko ko wainui whinau, ko Bachelor of Science, i le soni biology pe peheke chemistry. Ko ne hiki mai ia, hiri hane whaifatongia mai ako anga Sandelu. Aia ka kau whai ako whōwha katoa ia e toko nema na whakoloa ke apini i tau uawhi mātaha. I tau ni ai pē whoki, na i hoko ia Solomone whinau ke tokon pūle. Hiri ia a ene hoko ke tokon pūle leo leo o ia ko agani i he uawhi wanoa. I kai ki ngatai na toi whakoloa ke apini mo ha tokon pūle ako whoou e taha. Ke toko ua ke Solomone aia ko ngai o mila sia kumi. Hiri ia ha ne whaifatongia i he ngahi taulahi i he apini. Ko senior lecturer i he le soni lefa Britania. I kau ngā ue a pini upi ai he toko taha kune mau e whailonga masters. Toko hiwa mo whailonga bachelor i he matai tohe uluaki. Te whailonga diploma whawhaiako e toko ua hiwa. I kau ngā ue whawhaiako i pe upi ai he toko ua o kune mau e tunga whaka ngā ue ko senior lecturer. Ko toko fitu i he tunga whaka ngā ue ko assistant senior lecturer. Ko toinga o kau ngā ue ko kau whaiako tokoni. O ki hoko toi pe Sion Sairi ko tiu talah tangata te ko maata tuai e tiu talah fefine ki hako angani ko whanau ako ko towahi whakato e ako angani he nea umai ke whakasinga e whaitau whakaako ko e ni ko toko whangeau ono o fulu ko whanau fefine e toko uangeo walua e mua whanau tangata pe e toko tiau ni mafitu i he fōm taha na hu fōu mai aha toko fitolu e ko toko tolu wha tangata, pe mo toko tolu hiwa whiwhine. I fōm tū, o kia he toko no walu, toko wano ko mātua tangata, pe mo toko whanga fulma aua whiwhine. Fōm tolu, ko toko whitngo fulma awha, toko uongo fulma tolu, ko te mai tangata, nimangi fulma ataha, ko whiwhine. Fōm wha, ko toko whitngo fulma ono, toko wanoa, ko tangata, nima ono, ko whiwhine. I fōm nima, ko toko whitu ono, ko toko wahiwa ai ko whanau tangata, toko whawhitu ai ko whanau whiwhine. Fōmu ono ko toko nimango fulma whitu, toko wanoa pe ai ko whanau tangata, ko toko tolu whitu ko whanau whiwhine. I fōmu whitu, ko toko wongo fulma tolu, ai ko toko wha, ko whanau tangata, toko wongo fulma hiwa ko whanau whiwhine. Na whiri whoki he kau ngau e wako ngani ha whanau ako e toko ua ono, me he fōmu ono, mo fōmu whitu ke nau hoko ko kau ngau e whamata apule. Ko e uho e ngau e ko ni, ko hono ako e ngau e whakasewa ni ti. Pea pehe ki hono ako e whatongia whakataki. Na whiri ai asuriasi, penieri vai angena o honoa i hingoa o e heilala tangitangi. Ai ako e matapure lahi tangata ia o ako ngani. Pea ko whaaki la atu me ianga haaki ne hoko, ko e matapure lahi ki whanau whiwhine. Ko e polkama whakaaho e apini. Kei tūma ue a piriote i he piriote e nima i aho, taki minite ni manoa ki houa e taha. Iai mo e piriote ko e houa e taha, ako makehe i he tuko e ako i e aho katoa. Kei lirei pe me ngahi poa, lere pe me ngahi poa ko e ako, o whatatau ke ngahi whima, e kau whai ako, whakawhile soni. Programa lotu i he whalaite, o kei lere pe moia, programa tokon whaulunganga i he taimi katoa pe, o kulere, programa lotu i he hoko e taha ua hoata i aho katoa, aia o kutai e whawhangu tō tōlu kai lau e whanau akoni e loto a eki ko hono huwhia o e aka ngana. Kei lere pe mga hipolokarama spoti, ka tau pe mga hipolokarama whakawhiawhia i e hiri ai sivi o e whaikau whakako koe. I e sivi whapureanga. Ko e ola e sivi whapureanga e uafe uanoa. Nai mau whuke ako ngani haola lirei i e sivi whapureanga e uafe uanoa. I fōm ni mana e sivi aha toko valungo fulma fitu, pe na lawa i lirei ai e toko tolu noa. Ko
Koe pesetia e tolu wha. Koe peseti whakatoa tonga, koe peseti e tonga fulumata. I fo mono na sivia i hatoko whanga fulumata. Pena lire iai i hatoko wanima. Koe pesetia e ono taha. Koe peseti lawa whakatoa tonga, koe peseti e nimata. I fo mfitu na sivia i hatoko wonga fulumanima. Pena lawa i lire iai i hatoko wataha. Koe pesetia e valu wha. Koe peseti lawa whakatoa tonga, koe peseti e fitualo. Siva bureanga e wafe wataha. Na lawa le reili foki o kawat a whanau ko e fom nima ki e fom fitu ke ngā siva bureanga i whaasinga e tau whakako wanoa wataha. Ko hiri ha te urahi ne whakako i ngā hitapa ke o ngā ue whakaloki ako. Na siva i ha toko fitu ono i fom nima, toko nima fitu i fom ono, e toko watolu i fom fitu. O ku iai a manaki le lei whaafalanglangi ki haola i toi le reiangi e maa e tau whanau sivi o tau whakako koini. Spoti pe aterita. Na lava le rei foki no whahauka spot whawhare e ako ngani e kamatanga pe o te uluaki e wanoa wataha. Koe ola spoti, koe uluaki na maa uia e whare lak whaanga. Koe ua, na maa uia e whanau o e whare kahana. Koe tolu, koe whare matalanga, koe kono wha, koe whare kauwhana. I spot whakorisi. Na kawa foki a team spoti e ako ngani, ke team spoti e ngahi ako whawhunua, ngahi ako anga o whawhunua e ua. Ki whiau spoti e ngahi ako tonga tapu. Na maa o e ola le rei ke metari kola e ua, e metai siliva hiwa, metai polonise e tahaona. Ia ka pulu. Na toi kaua toi pe foki, ai ako ngani ke ngahi whiauhi e ka pulu e ngahi ako anga tonga tapu. Ai o ke tau aken hono tolu e mau kawatu ke ngahi whiauhuin. Ai o ke timi e tolu na kawatu ki ai, koe tau tolu ki lalo, kono hoko ke tau tahanima ki lalo, pia moe tau tahawalo. Na maa ua haola le rei mo whakawhia maari. Ia tau tātolu, na e whika hiwa e tau timi e ua. Mehe ngahi timi e tolu ngofuru. Ia tau tānima, na ea uia ki he quarter final. Tau tāwalu, na e whika hiwa mo ia. Na toi whalawa tu whoki mo timi, i lalo he tau tahao ki whiau hi whakawahe na kau katoa mai kia i atongani. E ngahi o tu motu. Ukei amana ki lelei e mau ha whainga maari o ha whanau heni ki he kahau. Ukei ai lea o kutaka. Hika ke tunu hake be unga pea kula leo. Ko netpolo. Ko fofua taim fokieni ke kaua tuai ha tim netpolo me ako ngani ke ngahi whiauhi a ngahi ako anga tonga tapu. Na kaua tuai ha tim e ua a ia ko intermediate pe mo senior girls. Na e whakahowale ia i he ongo timeni a ngahi timi tāla o tonga tapu. A ia na ulo ai ke semi-final. O fika whai a timi senior girls, ka fika tolu ai a intermediate girls. O kuiai ai whikau weni ke ngahi ako o tonga iki. Ki he tau fōu. Nau fōu ke ako ngani. Nei tāi maari e whoke ako ngani e tauni i hana whanau fōu a lepi computer e pot ngai ako. Aki ha computer fōu e ua tolu. Ai ako e lepi computer aki eni hono ua o e ako ngani. Pe ako e koloa lahi. Kei hoko ko tupe ai tokoni a PTA, mo whanga ki mi sin fōu ki he home economics, pe pehe ki industrial arts, pe mo tiveti. Na lava foki hano hufi o whare no whanga fōu ki he kaungau e a pini, i ha tokoni me he pot ngai ako pe pehe ki he minister panga. I kai ki ngata aika na lava foki mo ngau e lahi koeni ko tau mata ia i he ahoni, ai holo ni honi, o whakakakato mo ia i he tauni. I hano hufi e minister ako ko ka miliku. Ko kolo en ko ta Maria e ako ngani e fa nglan. Pe pehe foki ke wani hono ko toa. Ko fi o atua e fa malo ke minister panga. I hono fa tafe mai nga hitoko ni ko ndi. Pe ko lavenga monu ai ha ko tu po fonwani pe pehe ke e wa ko toa. Programa tiveti. I tauni ko ta Maria e ako ngani hono fofua fotu ko ia o ia ko whakaniktikare ko ia pe o gui ko tiveti. Na kamata kia ni hakawa ko toko valu ka he nea umai ki whaasinga e tau ko aluhake ki toko tahanima. O gui a manake to toko lahi angen i he kahau. Na kamata kia hapol kalama certificate level 2 a ia ko hono lava o whakakato ni e lavai e ki tamasi o hoko atu ki apia ko whololo e hau. Pea ko ene lava o hu hangatonu ki he Manukau Institute of Technology in New Zealand. I semester uaki na kamata ke polkalam man a lesson tu funga pe carpentry. Pe semester ua ke polkalam horticulture. Oke amanak e hoko atu e tau fo ke polkalam ko automotive pe ko engineer me alere ko uhila pe mo palama. Ik fa flaglang ka makatuunga ko to pe me ngau e
pe mo ka nga u e ma ke programa ko ni o ko fia wa tu be hen e formalo ke ik minister pa hanga i no fo ki mai ko ia e wi ke ko si ni ka matai i hen e ka nga u ke no fua o e fale o behe ko fare ke tiveti i ka nga tai ka ko fia wa tu ai be e formalo ke ik minister ko i no tali ai ko ke fare rei e fare home economics ko ui ko programa tiveti e kabineti e dauni na whakakoroa ki ai pini i hano whakahoko mai e whakataha kabinet e pure anga ki E1. Lolotonga ia e whakahoko mai ki E1 e konferenisi a sia sue siriana tau a taina o tonga. Pena e whakahoko mai ia ki api ako maa alonga o ewa. Koe historia ni kua tohi. Pea koe fuafua taimie ni ke mawahi ai e whakataha kabineti o whakatatau ki he whamadala. Me ka whai o ngongo ke otu motu pea ko tai he ako maalunga e wa ai ulu afi pea ko foki ko mea ai kabineti ai na fio ki tonga eki ka kumbau fotu atu heni mo loki o kui ko loki kabineti fada farearea e tau tupu ne mau foki hawhainga maarie o whakafunga i atu e chain langlangi tau tahono a EU High School ki whakataha farearea e tau tupu ko historia ai e ko tau fufua taimien ke kau atuai hataha ko whanau ako ki whakataha ngan ngai whi mau viviri ko uaki pe o whi mau viviri ke tokonia e programa TVT o ikai ke ngata pe i whare ke ngāue ai ka ki he mea ngāue whoki mo kau ngāue i ngahi mara e keke whi mau lahi pe ha kau ngāue mo kau whaiako i ngahi mara ko ngahi mara en o ki whi mau lahi ai kau whaiako ko leson fika leson historia leson whapilitania pe moe musika pe pehe ke computer tokotaha ke ntonga i mawahe ai spoti ko tokotaha ke ni tauhi e library ko tokotaha tau kei i he mara e counseling pe ko ia o iloa ko whakawhia uloto. Whi mau hana unau whamarasino mo whare whamarasino ke tokoni ki whanau spoti mo akapulu. Whare rei e mara akapulu pe mo spoti. O kia e whakaamu na lawa ke kamata hano ako i o leson musika i hapin i he wafe uoua. Kai mga tuunga ia i hono mao hakau whaiako ki ai. Ko ha teo weni ki ha misi i ha taimi e maa uai ha mea i plasa ai ako kai ao ngai ke e ua katoa. O kia i mo whakaamu na lawa o ngā weti a ngahi kere o pot ngā ako i e wani. Aia o ku whemau ke ia mea ngā ue mo hatokotaha ngā ue. Ko ha a o ku maruange ki a pini. Ngā hitokoni ke hea ko ngā mo whakamaro. Ko tai maria e ako ngani ngā hitokoni ke ke i na tula ke ke. Pe ko atu ai eni whakamaro lo to honga moni ke ngā hikup whikawaki ko tō pe. Ko muhara mai i whaita whakako koini. Ke puriako o i polisi hofangau whaifakau se misfungarei. E mwetonga kau ngau e apko kenani. O ko honga mooni ho muhara mai ke tau kau whakataha. O rawa e ngahi misiona ngau e me abiakoni. I ngahi ngau e whaita ua no wataha. Kai tau te fitu ke spoti ki he akapulu. O kea amina ke hokokolere atu ia i ngahi tau ka hoko mai. Eik minisa David Alamau ke ngahi tokoni kotoa pe ko maulawe ai. O ko maulawe ko aia ki hako ngan. Sea o PDA e tanuaka kau taha ai mātua me kau whaiako. Tokoni mo tolumano ke tokoni ke ngahi whima o eako anga ki hua no o taha. Mātua tau i whanau nau tokoni e ngahi tapa keke. Pe o ku whai ai e whakatangi me hako ngan. Sea o eako tutuku mo kau ako tutuku hono katoa ki tokoni ko maulawe ai. Whamaro ke kōsirio whafonua e ua i ngahi tokoni whapanga katoa pe. Whamaro ke kau tahawaka e ua i he tokoni lah. I ono whea vea ke whanau spoti akapulu pe manet polo lau aliriu homu ngai kain wholau pe ai kei ke ngata ai ka te lawa whoki o ki holoki ai totongi ki whanau. Whamalo ke kōsirio lang whanalaka e ua ki ngahi tokoni whapanga toa pe. Ia maui mo kau ngau e office o mia. Ia toketa tani office malo mo scholarship o omi he tau ko toa pe. Ia sunia firi ko whafonga wharearea malolo mo scholarship to tongi ako i he tau ko toa. Silomit aholirei ko ako tutuku scholarship to tongi ako na kamata i waf tahavalu. Sione uhila fungarei ko ako tutuku mo scholarship to tongi ako kamata me waf tahavalu. Kalau fofoanga a te roa mo scholarship to tongi ako te unga ko to tong sivi o fuaki he tau kotoa. Whaua te whamalo ke whaifkau fretu hauta, ke whaifkau ke potungau e tarawo evangelio, mo e whakaristiane wa whanua e wā, ka kone hiki atu o ngāwe ini o fō. I he tokoni kotoa na maula veai, i he apin, i ngahi mea whalau maari e. O kuoto i pe whoke e whamalo ke kau takilotu kotoa e ngahi siasi, i ono ke i tauhi mai o proklama lotu,
ai o whahoko I hako ngani I whalai te kotoa. O goat whuka whamalolo to honga mo oni ki toi tā pure e kau ngau e whare makini waiki, I ono kei toka ngai kina mai e hako ngani, e ngai whima o ke kehe o au ke hu COVID-19 o kau whai ako, pe pehe ke whanau ako. Ke wainga tonga ko prea ko malolo e hako ngani, ke mana se siua, ke kulupu nau pelu, Club Scholarship a taanga, Club Fofoanga, pātere pai e muri mo Mikaele whasi eiki mo kako tutuku a whoou, mo pale vaturere, ke Club Waiko Kahana, Club Whaki, Plastic Club o Nihoni, Highlight Guest House, Taanga Bakery, Takai Family ki o Honua, Mere Mafi Hamala, Sen kau fusi mo langa kari o pea uta, I scholarship to tongi ako ke wafe uowa, o whakia ke whanau spot e toko taha ono. Malo e ofa. Toni harangahu mo ka waka tutuku o Hawaii. E tika whiria safi mo ka waka tutuku o Amerika. Sione vea mo sa restaurano mo ka waka tutuku toa o Frisco. Sione semi, sione fungalei, lisa kamapalu mo yaka tutuku o Australia. Feturi ahalahe ki no wea ngina mo yaka tutuku o New Zealand. Whao wat mua e whakamalo ke ministawa yako hua ka Ameriku. Ko si o toki tātangkina mo mo istin. Kau tokon tale kita mo kau ngau e katoa pot ngau e ngahi tokon katoa ko maulawe ai mi motuni. Ko tumua ke whamalo, ka ko whamalo toa, hei whaafranglang, ke tahine princesi, enselika la du fui peka halaiwal mataha. Ko e nea whitau lao ke kauatu ai ki motuni mo ki ako masivani, I hede mai mua ngāue, ko mauta I maaria. I kai ke ngata he ngahi tokoni kotoa ke spoti o tauni, a kone toi ofa mai mo te unga spoti o whanau o waifunua I ua ke ua whi ua. I kai ke ngata aika ko toki whakau mai ai ofa, o tau mai ke waifunuani I he whiawhi ande awhi. Ka koha konteina fute e whanoa, ko ngahi nau ke kehe ko tokoni ki he ako. Ko nau ke whamalo I sino, nau ke industrial arts, nau ke home economics, nau ke office, ko ngahi tohi library, ngahi tohi whakawhaiaka, pia pehe ke tesi moesea ke ngahi loki a ko foki. Ai ako eni, o mo mea mai o ngahi ake he tau whanau I hoa taana. Kore atu ke mou pasipasina. Taine princess o eua, whawhita e makuloa. Ko kai ai be manu waiwai he whango tai loro dai. Whawhalanglang, ko ngatanga e o whamatala ko hoko mai o whikawaki mo ngā au e hapini. I whaitau whakako e wanoa wata. Kono whakatoa o kuata whamalolo to honga mo oni, e homo uki mo tua whai whatongiani, I he kei omi homo wharara. O lawe ai mo kau ngā au e hapini. O kore whamore atu o ka pau, na ia hato o whohe. Ko I kai ke tāu mo hombo o manaki, ia te au mo kau ngā au e hapini. Na I kai ke tuku halilei, ka koe mau osi ke awile ngā bēna e whaiaki. Ari oa, koe kau ngā au e koe. Whatawange mua ke o toa mawhi, o koe ki tamasi o tua, ke ne whake a tāpuaki, ka tiku motoro no katoa. Mumbu ngahi whāmi. Ofu ke mumau ka Christmas fonu ke lesi, te pehe whoki ke hatau fonu I he whia whoki. Tua whātu. Kono pe o mea whawharangilangi, ka tau hoko I whai pe ki he polokalama hoko. Ko e ui tōunga e whom taha ke whom tolu, ui atu e pātere si o Whitekina. Toko hongo furu tūki mua I Kastata. Pene hoko I whai pe ki he tōta anima tūki mua whare volo. Me he whom taha ke whom tolu. Pātere si o Whitekina. Whamorimore atu. Pau pe ke pehe aho. Te tau hoko atu ke whakapeite, whahoko ia e he whomono. Whameite o e aho, whahoko ia e he whomono I he tainimi, pakahiri ia te tau toki hoko atu ki he ui tūngā. Whawharangilangi, whamorimori pe, koe whanawako te nau whakahoko e uraki whameite, koe whanawako whomono o ia. Ko e puna ke ko e whai ako pe ko e whomono, pātere sio pia pehe ki a Anapalaki.
whara. Malo. Polo peo mea whawharang lai, ka tau hoko atoi peke ui tōnga, whumtaa ke tolu, whahawo tue pāte sio vete kina, toko hawa furu tūki mua i kastakta, pea pehe whoki, ke toko tahanima tūki mua whakare volo. Malo. Polo peo mea whawharang langi, ka tāke ui atu, ai toko hongo furu, i ngahi re volo takaha i whomuani. I whomuan ti, kore whamure more atu whanau, koe ui atu e toko hongo furu koe ni, whi mau ke whababa mai ki moani, whababa, i toko hongo furu koe ni te ui atu. Hongo furu, i Form 1T, awegi honua, Losli Maria Waitai. Koe hiwa, awegi hatua, Ana Malainiu Sinamoni. Koe walu, awegi honua, Merefehi Tuangalu. Koe fitu, awegi Esia, Master Mamatuki. Koe ono, awegi Agilapaha, Angaha Eua, Langakari Mana o Hawaii Whaiwalu. Koe Nima, awegi Mataaho, Caspian e Pui. Koe wha, awea ki honua, lātu lautoa Tuangalu. Koe tolu, awea hakio, whangarega unga, angaha, Sirika Maureen Waka. Koe ua ki Form 1T, awea ki futu, Edward William Solomon e Whewhaki Moana Moa. Koe kapteni, ki Form 1T, ki he wanoa uataha, awegi mauwhanga, pe mo tāanga e ua, e se tatu i fua Waitaki. Katoa, puno. Pas-pas mai whanau. Ôi này tôi mới cả câu hậu video. Kon family mulat whanau. Tupe i ho tuanga. Ai toko homo fulu toki mua i whakalasi. Koe toko homo fulu toki mua kahalima, te mo tok lao mai ki moani karak. Koe toko homo fulu toki mua i Form 1L ki he wanoa wataha. Koe homo fulu awe ki honua Hairine Silvia. Koe hiwa awea ki Sapaata Hamki Waka. Koe walu awea ki Haano Hapai Fasmoyafi Lihati Lui Finau. Koe fitu awea ki Mua
houma ewa i mo tei ola mulu he lotu savou. Koe ono, awegi esia, futu ewa, upi Children Junior Aleri. Koe ni mā, awegi honua, ya ringo mai fifita kaukau whaatui. Koe wha, awegi whangareo ngaha pai, o honua, angaha eua, ofa wakapuna tawafo. Koe ua ki Form 1 ela, ki wanoa wataha, awea ki Ngā Toka, whataulua, nofani weiki, Vivian Rosley Junior Violeti. Koe kā tēni, ki he Form 1 ela, ki he wanoa wataha, awea ki honua, soana he ofa he lotu Monika Tuangalu. Te reo puno. Holope ho mea whawhanlangi, ka hopa toi pe, i hono ui e toko tahanima tō ki mua, ki Form 1 level, ki he wanoa uataha. Kore at whanau, i toko tahanima koe ni te mō kataki o lau mai ki mua. Koe tanima, awea ki onua, hairine rea siare. Tāwha, awea ki Mataaho, Caspian e Pui. Tātolu, awea ki honua, lātu lotoa Tuangalu. Kawa, awea ki Sapata Ewa, Hamet Waka. Tataha, awea ki whaaneo hapai, angaha ewa Sirika Maureen Waka. Koe honga fulu, awea ki haano hapai, whasmai awhi tongatapu, rihati lui whinau. Koe hiwa, awea ki whataulua, houma eua, i mo te o neo ofa he lotu savou. Koe walu, awea ki futu, e sia eua, upi Children Junior Aleri. Koe fitu, awea ki futu, eua, ki Edward William Solomon e whiawhaaki ki moana moa. Koe ono, awea ki sopu, kāwha, me mataanga, eua, e seta tuifua waitaki. Koe ni mā, awea ki honua, ringo vai fifita kaukau whaatui. Koe wha,
Ave ki whaare o ngā hapai, o honua, ewa, ofa wakapuna taulafo. Koe tolu, mawagia e pese te fitua koini ua wha. Ki mua, a pia Samoa, fitu ka mea tufu vai, lavinia e malata ki sawai I tuo maalohi. Koe wā, whakatoa ki Form 1 level, wanoa wataha, awe ia ki nā toka, whataulua, futu, nofo niwe iki, Vivian Rosalie Junior Violeti, ake pesete fitua koini onoa. Ake kapteni, ki Form 1 level, wanoa wataha, mawagia e pesete fitu koini onoa. Awe ia ki honua ewa, soana he lotu Monica Tuangalu. Katoa puno. Whanau, o te pasimasi mai tau whanau. Tau hoko tēnu ki he form, level Form 2. I he Form 2A, toka hongo fulu tū ki mua, katak pe o mea haki pe I ho mea anga. Koe hongo fulu, awe ki mua I eua, whiao moeata whinau. Koe hiwa, awe ki whataulua, se whanaia tauranga. Koe walu, awe ki whitui ko mea tufu vai, tupou kawa. Koe whitu, awe ki meka aho, lototonga e pui. Koe ono, awe ki mauwhanga, mata aho, hangaha, neolina lakalaka. Koe ni mā, awe ia ki pētani, eua, o piesi tangimana. Koe wha, awe ki mata aho, mere vailanu kepu. Koe tolu, awe ki tofu vai eua, ana mohulamu freti. Koe ua ki Form 2A, wanoa wataha, awe ki hatua Seremana hautau. Koe kapteni, ki Form 2A, wanoa wataha, awe ki homa ewa mere mo ngai walu. Katoa kuno. Ka hoko alku ki Form 2F. Toko honga fulu tō ki mua I Form 2F a. Koe honga fulu, awe e kolomotua, whangaloto, anha eua, muni ki ha whata, tatafu. Koe hiwa, awe e ki ha te iho, pangai eua, mafi pakauta. Koe walu, awe ia ki honua, pētani, Meriden Hausia.
Koe fitu, aweki hawe loto, hawakatolo, sapata ewa, meria metau. Koe ono, awea ki mau, ana seini hawai whanua. Koe ni ma, awea ki whatai, lakepa, nukunuku, mataika, rei mātua, mo onoa ewa, Solomone Kamoto. Koe wha, aweki lape, rei mātua, wawau, nukunuku, waini tomatapu, ohonua ewa, Suria Tauwha. Koe tolu, awea ki kawhahi, neotokap, hate iho tomatapu mo kolomaire ewa, Sela Kolofo. Koe ua, ki whomtu e wha, uanoa wataha, awe ki makawe, rei mātua wawau, Meriame Whasolo. Kapteni, ki whomtu e wha, ki uanoa wataha, awe ki makawe mo rei mātua wawau, Siosifa, mate ki e lotu lātu. Katoa, no. Te hoka ki form 2H. Toko hongo fulu tū ki mua. Ki he wanoa wataha i form 2H. Hongo fulu. Awe ki honua, matang singa tākai. Koe hiwa. Awe moia ki honua, te wita tari lātū. Koe walu, awe moia ki honua, sui maire se lui. Koe fitu, awe ki mata aho ewa, Ameria Sau. Koe ono, awe ki honua, tālanga i paia he lotu katoa. Koe ni ma, awe ki tonga wao, mere mea ki whinau. Koe wha, awe ki hatua, whakanau he lotu sofa. Koe tolu, awe ki honua, eua, lire whakanau a tākai. Koe ua ki form 2H. Awe ki fitu ka mea, tufu wai e ua samenta pāholo. Kapteni, ki form 2H, wanoa wataha, awe ki futu, Lucia Maire. Katoa, no. Koe toko tahanima, tū ki mua. I form 2, i uanoa uataha, kore at whanau, o ki whawawe mai piki mua. Koe tahanima, awe ki Esia, Maria Lutu Lātu. Koe tāwha, awe ki tāanga, Lātu maulupe ke moe atu. Tātolu, te awea ki Esia, eua, lavinia wāwea. Tāua, awea ki Pētani, lesieri tawataina. Koe tātaha, awea ki whangareunga hapai, mata aho eua, Ioane Luau.
Koe honga fulu. Awe kolongotua, whangaloto tonga tapu, wangaha eua, muni ki haa whata tatafu. Koe hiwa. Awe ki haa te iho, pangai eua, mafi wakauka. Koe walu. Awe ki honua, pētani eua, Marin Hausia. Koe fitu, awe ki hawe loto, hawakatolo tonga tapu, sapata eua, meria metau. Koe ono, awe ki atata, kolofo o, oholua eua, ana sisi hai whanua. Koe ni mā, awe ki whatai, lakepa, nuku tonga tapu, mataika, rei mātua o wau, ohonua eua, Solomone Kamoto. Koe whā, awe ia ki vai malo, lape, rei mātua, nuku, vai ni tonga tapu, ohonua eua, Suria Tauwha. Koe tolu, Form 2 level, mawagi pese te fitualu, poin fitu hiwa. Ka whahinga tok tapu, hate iho, kolomaile eua, sela klofo. Koe ua ki Form 2 level, wanoa wataha, mawagi pese te valtaha poini ua, makawe rei mātua, nofu hatua, meriame whasolo. Kapteni, ki Form 2 level ki wanoa wataha. Mawage pese te wau lima poini wataha. Mawage ki makawe, rei mātua, nofo hatua, siosifa mate ki he lotu lato. Now, ulo. Tau hoko tēni ki he Form 3 level. Honga fulu, whamrimone tupe I ho tōanga whanau. Honga fulu, kairi māke. Kiwa, Sinsafa Were. Koe walu, Ameria Fiu. Koe fitu, Otolose Fisitaria. Koe ono, ate Rosalind Lakulu. Koe nima, Sione Takau. Koe wha, Laumanu Fereti. Koe tolu, Afa Sairi. Koe ua, mau esia futu eua, Paulo Entru Tadafu. Kapteni, Form 2, Form 3, Efa, mau I longa mapu mo ngā ane hapai, mere tuitu tauwha. Katak, pulo. Ka hokat ke Form 3 ena. Koe honga fulu. E tirisa mo ngai walu. Koe hiwa, kuri hapai lavelua. Koe walu, siulolo te kiu. Koe fitu, soape tuangalu, patak. Koe ono, e pahame yongoloka. Koe nima, Sinai Kari.
Koe wha, ane tongia toi api. Koe tolu, Chase Kafu. Koe wā, Mauia Esia, ohonua e wā Siriti Veituna. Koe tāteni, ke whomfri e nā, mau ke whomis mawa, ohonua e wā Mitchell Kantapaya. Katoa puno. Form 3T. Form 3T, toko hongfulu tuki mua. Hongfulu. Sione tau moe whalau tā mai. Koe hiwa, palu mawhaeata. Koe walu, Sania Pretisia Finau. Koe fitu, Rodney Toltau. Ono Malatu Kungalu. 5 Mele Havea. Fa Ana Maria Folau. Tolu Funaki Chiunia Lalahi. Koe ua, awek whaneo maha pai ohonua angaha eua Siweri Taulafo. Kapteni ke Form 3T wanoa wataha, awek I kotu uiha muitoa hano hapai ohonua Esia ewa Anau Meri e Frateri. Katoa kuno. Prea whanau, tō tahadima tō ki mua, batak o lao mai ki mua. Tahadima, Christina Fetu. Tafa, sione tau me whalau tala mai. Tātolu, palu mawhaeata. Tahawa, Sesi Kafu. Tahataha, Mere Tuitu Tafua. Hongofulu, Sania Patricia Finau. Hiwa, Rodney Toltau. Walu, Siriti Veituna. Fitu, Manatu Hungalu. Ono, Mere Havea. 5, Ana Maria Folau. Fa, Funaki Chiunia Lalahi. Koe tolu ke Form 3 level I wanoa wataha, mawa ke pesete fitu nima, poini fitu. Fuamisi wabau ohonua ewa Mitchell Kantapaya. Koe ua ke Form 2 level, Form 3 level, koe wanoa wataha, ave ia ki whangareo ngā hapai ohonua nofo angaha eua ake pesete fitu, poini fitu nima, Siweri Taulafo. Ke kapteni, ke Form 3 level o, ke wanoa wataha, maua ke pesete valfa poini ono hiwa. Maua ki kotu, uiha, muitoa, hano hapai, ohonua, Esia, kolomaire eua, Anau Meri e Frateri. Katoa, kuno. Moto ki pas-pas mai whanau. Malo.
Kolo pe o mea whawharangilangi ka tau hoko toa i pe ki e ngahi pare makehe, ngahi whaki pare. Kuia e ngahi pare makehe, pare ki e whom taha, ki e whom tolu. Ai a ngahi pare makehe, kuia e kau mataha pure, kau sub-prefect, ia i pe moe sipoti, ia i pe moe tiveti, te ke toko taha urunga arerei taha. E ui ka atoa atuia he tohon pure ako ngai o mila sinamoni. Ia ke whamore pe mua whawharangi kau whawhawhei mua e whafonga wharearea e vai whanua e ua. Te wita lawe mau ka koe mista pāga lolotonga e vai. Ai pureanga tonga ke ne fuaki ange ai ngai pare koe ni. Pālo apito. Koe matapule lahi tangata ki he wafe wataha. Mei whaleloa hapai o nua eua. O kiai pea moe pale ko sponsor ia e silesa ta moe peau ko ex-student o tahiwa waluono ke tahiwa iwataha. O wawe ia ki asuliasi kau mawae penieli waiangina. Tokon matapule lahi fefine. Mei pangai motu babau pea moangaha eua koe pale koe whaki pe e silesa ta moe peau koe ex-student e tahi wawaluono ke hiwataha ki a whaaki i auhanga mea lātu. Tokoni matapule lahi tangata mei futu eua o kia ia mea ofa pangai te au koe whaaki i he ex-student e wawheta fitu pea moe nou pelu ki a aisea niu aholelei. Tokon matapule lahi whewhine mei longo teme mo folaha tonga tapu pea mo mata aho eua o kia ia pale pangai te au koe whaaki i he ex-student wanoa taha fitu pea moe nou pelu ki a taieni fukafuka. Koe toenga le waini o e kau matapule. Afa tali ki whaasolo malupo, pea mei lei matua, pea mo makawe wawao. Caroline, siatua, charisma tuitupou havea, mei pangai, pea mo onua ewa. Latu le meki, mei noa papu wawao, pea mo onua ewa. Loto mo ua pangai, kolo maile eua pea molongo mapu babao. Amelia le polo mahe, mei kolo fo'ou tonga tapu pea mo ohonua eua. Tautara vaya saili, mei longo mapu babao pea mo ohonua eua. Ilaisane taweli monu helotu ta mei lau, mei ohonua eua pea mo vai poa ni watoptapu. Enji he imuli tupou, mei hihifo ni watoptapu pea mo pangai eua. Whakaola he ofa ka fo atu luau, mei kolo maile pea mo mata ahau eua. Tui hihifo lea ai pulu, e sia ewa. Palesiu i moana taufa, futu pea mo e sia. Kololeni naitin keili le ha, hauma ewa pea mo puke tonga tapu. Mo unga hafoka, faleloa hapai, a hau tonga tapu pea mo taanga ewa. Meliame tulahe mata aho pea mo petani ewa. Ki mela waka haakio babau pea moanga ha ewa. Fale ki he toa i le aso palaki utui babau pea mo petani ewa. Salome Grace Kata me yanga ha ewa. Rosalima Chloe Tonga kolofo tonga tapu pea moanga ha ewa. Ana Isabella Takau maufanga tonga tapu pea mokolo maile ewa. Ana Tufu Ilecha me yanga ha ewa. Malia Rose May Tomu maufanga tonga tapu pea mo onua.
Elizabeth Savou, Mei Homa, Eua pe mo fale hau ni wa Tapu. Malini tukutau, Homa Eua, Havelulotu Tongatapu. Moana ki wahanoa fungalei, Mei nomuka haapai pe mo onua Eua. O peti kamaloni manu, me feletoa vavau pe mo onua Eua. Monu ia he lotu lo moli, me hatei ho Tongatapu pe mo onua Eua. Na paa hola mafi, me fotu Eua pe mo tonga lele ka hapai. Latu ofa he lotu likio kaafi, me fata ulua Eua pe mo kapa vavau. Tupou siale, fotu pe mo pangai Eua. Te vita, tuputau paya i okalani kilioni, me tafahi ni wa Tapu pe mo onua Eua. Pe mo wahe fonua tupola, me tonga mamao pe mo esia Eua. Kore ke tau hoko a Taipei ki he kausa prefix. Ana siale, me tumua haapai pe mo onua Eua. Sela kauwaka me feletoa vavau pe mo onua Eua. Malia soafa, kolovai Tongatapu mukolo maile. Mele teine veituna me esia pe mo onua Eua. Te malisi he haafeva haapai pe mo onua Eua. Fisiria hitalamai onua pe mo taanga Eua. Paya mafi, me lofanga haapai pe mo onua Eua. Margarita loto ahea mi hatou haapai nukuleka Tongatapu pe mo futu Eua. Pulita amone, me tataka motonga pe mo fatu mo Tongatapu pe mo betani Eua. Ati teitei la waki me tataka motonga Tongatapu pe mo onua Eua. Longani whakateri e sia pe mo onua Eua. Sini folau pangai pe mo angaha Eua. Aselusi fetuu lei matu ababau e sia fataulua Eua. Lawrence Lemeki me onua Eua. Paula Faiva me fatumu pe mo kolomotu a Tongatapu pe mo pangai Eua. Sione tuangalu me faleloa pokotala hapai pe mo onua Eua. Samuel Alama tataka motonga Tongatapu pe mo sapa ata Eua. Gerard Lakalaka halaleva Tongatapu pe mo angaha Eua. Sione bayanina mi mataaho pe mo taanga Eua. Kole ke tau hoko Taipei ki he sipoti ko fare na maua sipoti lele itaha na ave ki he fale la ku faanga. Kong na tonga ni ai whanau sipoti lele itaha i sipoti atelita wa afe wataha ko midget girls o aveia ki angaha pe amotufu e lolohea pa lelei o kiai pe mo sponsor panga teau a heilala whakaut mauku pe mo e karapu fofo anga. Committed boys o kiai ai pale ko sponsor e heilala whakaut mauku pe mo e karapu fofo anga ko panga teau o avei ki angaha pe mo nomuka hapai e whahai walu langa kari. Iha junior girls, ko tahine spot lele itaha, o kiai as pare sponsor pangai teau me heilala whakautu mauku pe mo kalap fofo anga o awe ki sapa ata e melenau. Junior boys, o kiai as pangai teau ko whaki me kalap fofo anga pe mo heilala whakautu mauku ki a te vita ale o vai malo mutawa babau.
pia mo honua ewa. Ia inda girls, o aveia ke apeta mualalahi me home matongatapu, nofo ni honi, pale pangateau, sponsor e kalak fofoanga, pia mo heilala whakaut ngauku. Inda boys, o fuakia ke a Christopher Aveituna me honua ewa, pia mo pale sponsor e kalak fofoanga, pia mo heilala whakaut ngauku, koe pangateau. Senior girls, o fuakia ki a Adelaide tau fo'ou, ki o honua, whakataha moe pale pangateau, me heilala whakaut mauku, pia moe karapu fofoanga. Koe senior boys, o fuakia ki a Tevita Kirioni, me o honua, pia mo tafahi ni o tautapu, moe pangateau, koe ofa me he karapu fofoanga, pia moe heilala whakaut mauku. I he open girls, o fuakia ki a moana fungalei, me o honua eua pia monomuka hapai, whakataha pia moe pale pangateau, me he karapu fofoanga, pia moe heilala whakaut mauku. I he open boys, o fuakia ki a wasi te ekiu, me whataulua, whakataha pia moe pale pangateau, me he karapu fofoanga, pia moe heilala whakaut mauku. Koe tokotaha spoti lele itaha i e junior girls, o fuakia ki o honua ki a meleloni, pia moe pale skolasipi ta kaua moe eiki ta anga, moe paanga e te au. Koe senior, o fuakia ki a melewini ta ulepa, me pedani whakataha pia moe paanga e te au, me he karap skolasipi ta kaua moe eiki. Junior boys, ki a David Ale o honua, whakataha moe pale paanga te au, me he kalap skolasipi ta kaua pia moe eiki, me ta anga. I he senior boys, o kua ki a totaha spot lele taha ki a lolesi o sa elosi pia me e sia, whakataha pia moe paanga te au, me he kalap skolasipi ta kaua moe eiki, me ta anga. Me he aga pulu, koe grade 1, koe tokotaha faweti lele taha, o aveia ki ta anga pia mo ohonua ewa, e mao kakao whaka atui, pia moe cash paanga te au, me he koristu tuku, pia moe no pelu, whakataha pia moe ofa ko skolasipi totoniako ki he waafe, ua waa, e neini filiai pia mo oklani i nisi, moe kalapu malu Rawa bailahi o Nelson, pehe ki he trophy, me he o hai ko pai a poto. Ko tau tua lele taha, o whakia ki a kelepi peau, me tufu vai, whaki ai pale pangateau, e koristu tuku, pia moe no pelu, pia moe trophy, me he o hai ko pai a poto. I he grade tolu, o whaweti lele taha, o whakia ki a longani whakateli, me e sia pia mo onua ewa, o gai ai pangateau koe whakia e koristu tuku pia mo no pelu, skolasipi a ko tatotongi, me a neini filiai pia mo oklani i nisi mo karapu marau valahi, me Nelson, pia mo trophy, me he ohai ko pai a poto. Tau tua a lele itaha, o whakia ke Christopher Aveituna, me onua pia mo e sia, koe kes pangateau, me he koristu tuku pia mo no pelu, pia mo skolasipi, me a Makeleta Lisa Kavapalu, koe ako tutuku o tahiwa hiwa no, pia mo cash paanga ni manoa me he ex-student. Me he under 18, koe faweti lele itaha o fuakia ka whalanismaka me a maha ewa, pia mo cash paanga te au me he koristu tuku, pia mo no pelu, pia mo trophy me he ohai ko pai a poto. Koe tau tua lele itaha o fuakia ke sa miwela lama o sapa ata, pia mo cash panga te au me he koristu tuku, pia mo no pelu, pia mo trophy me he ohai ko pai a poto. Me he net polo, koe tokotaha senta lele itaha he intermediate o fuakia ke a Kailin mafua me o nua ewa, mo cash panga te au me he ex-student o wanoa taha fitu, pia mo karapu ai kau whai ako, pia mo trophy me he ex-student ni. Komo taha whakahu lele i taha ki whakia ki a Maripol
Loni, pia me pangai, pia mo ohanua ewa, fuakia, e karapo e kauwhai a koa, kesh panga te au, pia me he trophy a ewa high school ex-student. Ko e toko taha ti whene le i taha, o awe iki mawhanga pia mo ohanua ewa, e chain langlangi, ko e kesh panga te au, me he karapo e kauwhai a koa, pia mo ewa high school ex-student, mo ko e trophy. I he senior, ko e toko taha senda le i taha, o avea kanan se loni o honua ko cash panga te au me karapo e kauwhai ako pe mo ex-student o wanoa tahafitu pe mo trophy pe me ex-student e wa high school ko whakahu lele i taha o avea ki ana paia hefa o angaha pe mo futu e wa cash panga te au me karapo e kauwhai ako pe mo trophy pe me ex-student e wa high school. Ko te whenlele i taha, o awea ke Julian kauhenga o kuhatua, ko cash panga te au, me he karapo e kau whai ako, pia mo trophy, pia me he ex-student o e wahai. Ko le ke tau hoka taipe ki he TVT, ko e best attendance student, o kwhakia ki a was te kiu o whataua, pia moe paanga e te au me he ex-student o e waafe mawhitu. Best carpentry student o awea ki Falanis Waka o angaha whakataha moe cash paanga e te au pia me he karapu e kauwhai ako. Mahanga ia pia mololo he aloni o onua. Awe gai pia moe pale ko skolasipi totongi ako pia me he koristutuku. Best ki he horticulture o whakia ki a lose harangahu o angaha whakataha pia moe paanga te au me he ex-student o waafe mawhitu. Ko e most progressive student o awea ki a inoke ta tafu maalie o futu whakataha pia moe paanga te au me he ex-student o waafe mawhitu. Whawharanglangi ka maa matanga ko kinau toren ko nau lawa ilelei ai o kosi e ua i he TVT. Lolo he aloni me o honua e ua. Lose harangahu me angaha. Kasmila lama pe mem esia. Inoke tataf maalie me futu. Malipolo taulanga me fata ulua. Wasi te ekiu me fata olua. Falanisi Waka pia me angaha. Petelo whaivalu me angaha pia monomuka hapai. Kole ke tau hopa taipe ka te knau tolu, ko knau tolu, ko whili he kau whai ako, ko me ngahi le volo form 1 ke form 1, ko ulunganga lele i taha. Pe koi best conduct. Me he form 1 o awea ki a mau kakau whakaatui me o honua pe a motaanga eua whakataha pe a moe pale paanga te au pe a me ia soni tuangalu paranisi. I he form 2 o whakia ki a lavinia vaohea pe a me esia koe pale paanga te au me ia soni tuangalu paranisi. I he form 3 level o awea ki a siweli taulafo o onua pe a muangaha e wa koe cash panga te au me a soni tuangalu paranisi. Form 4 o awea ki a sela kauwaka me o onua e wa pe a mufele tola vavau koe panga te au me a soni tuangalu paranisi. Form 5 o whakia ki a Steven Ilikiafu o tonga mama o pe mo petani e wa whataha mo paanga te au me a soni pe mo tua ngalu paranisi. Me he Form 6 o whakia ki Homa e wa pe mo whaleha ni o totapu ki a Elizabeth Savo o paanga te au me a soni tua ngalu paranisi. Kole te tau hoka taipe ki he pare whakakarasi o Form 1 ki he Form 3. Ko e Ingilisi i he Form 1 o whakia ki a e seta tuifua Anastasia Vaitaki pe a mei he taanga paperi pe a mei taanga ko
Koe pale cash pangateau me he koristu tuku pe mo tevi talave mau mo ofisi e watataha. Koe fika o buaveia ki a ofa Jenny Bain makapuna pe me fanga le aunga haapai pe mo ohonua ewa mo cash pangateau me tevi talave mau pe mo ofisi e watataha. I eleson saidisi o kuakia ki a Viviana Rose Violetti me fata ulua pe mo futu fakataha pe mo paanga te au ko mea ofa pe me afane pe mo vainga tonga. I eleson tonga o aveia ki a Lavinia e malata tupo maalohi o tufuai fakataha mo paanga te au ko mea ofa mea te vita lave mau pe mo ofisi e watataha. I helesoni ti esasi o fuakia ki a soana ofa helotu tuangalu me o honua ewa pakataha mo paanga te au mea te vita lave mau pe mo ofisi o e watataha. I he creative technology o fuakia ki a soana ofa helotu tuangalu waipe kataki me o honua ewa pe mo pale paanga te au mea te vita lave mau. I he form 1L o kiai a eskolasipi a kota totongi foaki me a Daniela Fusmalohi pe a moi trophy me he people of Wangaha of aveia ki o honua ki a soana o fahelotu tuangalu. Ua i he form 1L o aveia ke ofisi a fafofonga Falealea ko cash paanga e te au pe me fata ulua pe mo futu eua ki a Viviana Rosie Violetti. First i form 1T o kiai a eskolasipi a kota totongi me a Daniela Fusmalohi pe mo trophy me people of Wangaha me taanga bakery fuakia ki a eseta tuifua Anastasia Vaitaki. Ko ua i he form 1T o fuakia ki a Edward William Feofa Aki Moa me futu whakataha pia mo pahanga e te au pia me he ofisi e watataha. Ko most progressive student o aveia ki he taanga bakery me taanga ki a eseta tuifua Anastasia Vaitaki pia moe skolasipi pia moe cash paanga te au pia me he heilara whakautu mauku me a selomiti a holelei ko whakamanatu o e whaiako ko Luisa Mafi Pongia whakataha moe trophy me he whirihia family. Ko e uruaki e form 1 level o fuakia ki a soana ofa he lotu Monica Tuangalu maua kia pesete fitu pointo taha me o nua ewa whakataha pia moe ngā hipale ko e cash pa mo skolasipi me heilara whakautu mauku cash panga te au pia me a hifo pia motoni halangahu pia moe trophy pia me family whirihia. Ko e ua i e form 1 level o awe ki whataulua pia mo fotu e ua aki ai pesete fitu ua poini o no ua e Viviana Rosie Violetti pia moe vale panga te au me he koristu tuku e wafe taha fitu pia moe trophy me he family whirihia. Ko e tolu i e form 1 level o aveia ki tufu vai aki ai pesete fitua poini wafa ki a Lavinia e malata tupo maalohi whakataha pia moe cash paanga te au wakia e pule ako pia moe kaumau o Ewa High School. I e form 2 ko leleitaha i he Ingilisi o fuakia ki lei matua pia mo makawe babao ki a Melia me wha asolo o kataha pia mo e cash paanga te au me he koristu tuku pia mo e ofisi e watataha.
Ko le sonifika sainisi pe amoe tonga o fuaki katoa ia ki lei matua pe amo makawe babao ki asio sifa mate ki he lotu ratu wataha pe amoe vale pa angateau me he koristu tuku pe amoe ofisi e watataha pa angateau o fuaki e fane pe amo waingatonga ia TSC o fuakia ki amelia me whaasolo o lei matua pe mo makawe babau ai pe whakataha pe mo paanga e te au me he ofisi o e watataha. I he creative technology o fuakia ki a siosifa mate ki e lotu latu me makawe pe mo lei matua babau whakataha pe mo pale paanga e te au me he ofisi o e watataha. Ko e uruaki ki he form 2H o aveia ki a Lucia Mahalia me futu e wa pe a mo eskolasipi tai totongi ako tai totongi me a Daniela Fusmalohi pe a mo chofi pe a mei he people o whangaha. Ko e ua ki he form 2H o fuakia ki tufupai ki a Samantha Pahulu ko e cash paanga te au me he ofisi o e watataha. Ko e uraki ki e form 2A o aveia ki homa tonga tapu ki a mele muungai walu whakataha pe a moe trophy me people of Wangaha pe a moe scholarship ako ki e wanoa o wa me a Daniela Fusmalohi. Ko e ua ki e form 2A o aveia ki tufuwai e ana mohulamu feleti whakataha pe a moe pale panga te au pe a mehe ofisi o e watataha. Ko e uruaki ki he form 2F o fuakia ki makawe pe a molei matua wawau ki a siosifa mate ki he lotu latu whakataha pe a moe trophy me he people o Whangaha pe a moe scholarship i totoniako me a Daniela Fusmalohi. Ko e ua i he form 2F o fuakia ki a meliame whaasolo o makawe pe a molei matua wawau whakataha pe a mubanga te au me he ofisi o e watataha. Ko e most progressive student o aveia ki mata aho e sio ka pesi whaingataa pe a moe kesh paanga te au me he hilala whakautu mauku selomiti au lelei ko scholarship ia ko e whakamanaku o e whaiako tutuku ko Luisa Mafi Pongia whakataha moe trophy me he whili hia family. Ko e uruaki ki he form 2 level me makawe pe a molei matu a wawau o mauakia ai peseti e walunima poin toluono e siosifa mate ki he lotu latu whaki wataha ia pe a moe pale ko kesh paanga e wangeau me he lara whakautu mauku pe a moe kesh paanga wangeau me he family o Tony pe a mohifo halangahu whakataha pe a moe trophy me he whili hia family. Ko e ua e form 2 level o fuaki ai peia ki makawe pe a molei matu a wawau ki a meliame whaasolo pe a moe peseti e walwhaa pointa iwa whakataha moe trophy me he whili hia family pe a moe kesh panga te au me he koristutuku wanoa tawhitu. Ko e tolu i he form 2 level o fuakia ki hifo ni o tapu pe a muhatua ewa e Sarah Kolofo o pe a moe kesh panga te au pe a mei he pule ako pe a moe kaunga au e lolotonga o e ako anga. I he form tolu ko e leleitaha i he le soni ingirisi o fuaki ki e sia pe a moe noa ewa ki a anau meli e whakateri whakataha pe a moe pale panga te au me he koristu tuku pe a moe ofisi o e watataha. Ko le sonifika o fuaki ki taanga pe a mo ohonua ewa ke sione talamai pe a mo paanga te au ko e ofa me koristu tuku pe a mo ofisi e watataha. I le son sainisi o aveia ki e sia pe a mo ohonua ewa e anau meri e whakateri pe a mo paanga te au pe a me iafane pe a mo waingatonga whakataha ia pe a mo le son tonga ki tamai o eik tatau pe moe pare panga te au me office e watataha. Ko e le soni accounting
o ave ki o noa e Ana Maria Folau pe mo kesh panga deu pe me he office o e watata i he lesoni ekonomika o ave ki e sia pe mo o noa e Ana meli e whakateri pe mo kesh panga deu me he office e watata ko lesoni historia o ave ki pangai pe mo o noa ewa whakataha pe mo lesoni si o karafi pe mo mea ofa ko fuaki e ofisi o ewa tahataha ko cash panga te au ki o lesson taktaha ko ni i lesson computer o ave ki o nua pe mo ha ewa e si weli taulafo whakataha pe mo cash panga te au me ofisi ai pe o ewa tahataha ko lesson di le whakasia pani o ave ki tu fuwai pe mo pangai ewa e Jessica afu pe mo cash panga te au me ofisi o ewa tahataha i home economics o ave ki hatua e Rani Lasalosi whataha pe mo pale panga te au pe me ofisi o ewa tahataha industrial arts o whakia ki a soape hungahu pe mo cash panga te au pe me ofisi o ewa tahataha pe mo lesoni eki o ave ki e sia pe mo onua e anau meria whakateri wataha mo cash panga te au pe me ofisi e watataha o kei pa mo scholarship to tomiako fuaki e Daniel Fusmalohi ke tamayo eki ko e Bahame o Moloka ko e waki e form 3T o ave ki e sia pe mo onua e ua kia anau melie whakateri whakataha mo cash panga te au whaki me he koistu tuku e wafe mawhitu pia mo trophy me he people of Wangaha ko e ua i he form 3T o whakia ki o nua pia mo Wangaha e ua i si weli taulafo whakataha pia mo cash panga te au pia me he ofisi o e ua tahataha ko kapteni e form 3N o ave ki o nua e Michelle Counter Paea whakataha mo cash panga te au whaki me he koristu tuku wafe mawhitu pia mo trophy me he people of Wangaha ko e ua i e form 3N o whaki ki o nua pia mo e sia kia siuti veituna pia mo cash panga te au pia me he ofisi o e watahataha Uwaki e form 3F o fuakia ki longo mapapavao mo unga one hapai muhatu a eua ki a mele tuitu taofa ko paanga te au fuaki me he kostutuku o wafe mawhitu pa mo trophy me he people of Wangaha ko e ua e form 3F o fuakia ki futu ki a Andrew Paulo Tatafu ko cash paanga te au fuakia me he ofisi o eua tahataha my most progressive student o whakia ki tā anga pia mo ohonua ewa ki a sione tau mo wholau talamai ko cash panga te au me heilala whakautu mauku ko scholarship me a sione fungalei ko whakamanatu o soni pia mo mere fungalei pia mo trophy me he family filihia ko e uluaki i he form 3 level o aveia ki e sia pia mo ohonua ewa Aki ai peseti e valufa pointi ono hiva e anau melie whakateri. Whaki whakataha ia pia mo cash panga wangeau pia me heilala whakautu mauku. Scholarshipi panga wangeau me atoni pia mo hifu halangahu. Pe he ki he trophy me he fili hi a family. Ko e ua i he form 3 level o aveia ki angaha pia mo ohonua e ua. Aki ai peseti e fitu poini fitunima ke siweli taulafo waki whakataha ia pia mo cash panga te au me koristu tuku wafi fitu pia mo trophy me fili hi a family ko e tolu i form 3 level o whaki ia ki ohonua ki a Michelle Counter Paea aki ai pesete fitunima poini fitu mo e pale panga te au me ihe pule ako pia mo e kaunga uwe o yako lolo tonga. Palo au.
whanawa mo pas mai gere wa. Malo pe mua ho mea whawharangilangi, ka e tatake atu e whanau a koha ki a tema, e tatake atu e whahiwa e korisi no whamuri whila, whiri iai, ko e hingoa ki a tema koe ni o pe he King Salpita Dancing Fighters, pe ko e whakatonga pe he hoko ani tui, ko e tauhi ia o whanau. Ko e tokotanga koe ni whahiwa koe ni e whawharangilangi, ko e tokotaha ni na ne maho, ai pare o whahimare rei taha I he sivihiwa e Polisi Motupo, nā ne mahua e pare o Whulau ki Amerika, pia koe whahiwa lolo tonga ia e ako maalunga e ua. Kore atu ke whanau, uta osi nofo whaha I pe, e lawa te whahiwa e Polisi nofo muri whiri ai, ke ne tataki ai tema ko ia maalunga.
Whamalo ke whai hiwa e korisi, no whamuri whiri ai. Pea moe ante mamari o tau whanau ki ai. Kolo peho mea whawhalangilangi ka tau kopo ato ai pe. Ki he ui tōga e whom whaa ke whom mono. Ui atuia i he taki koe o e Gomez, Ana Palaki. Tene ui atu e toko o furu tūki mua i he kalastaktaha. Pea pehe whoki e toko tahanima tūki mua i he ngahi ne volo takitaha. Malo. Holo pe mua o mea ek minista. Ka koe whakawhi whakalangilangi o ea ho. Ka e tāmua pa mo whine motuani ke whakahoko atu. Ai ola o e ngā whakaako e level 4 ke level 6. Koe form 4. Te ui atu e toko fulu ki mua i e form 4 esa. Koe hongo fulu ofa ki muri waslava e nuku. Koe hiwa a kesa tupou. Koe walu poki kovi me vaiola hafoka. Koe fitu paia he lotu fifita kakao whakaatui. Koe ono Selesa Ebenisa. Koe nima fang mana hautau. Koe wha api whamelino lolo. Koe tolu Miriame Pau. Koe ua ke class form 4 esa ba ke whanga sitaleke. Koe captain e form 4 esa ko lo ulu paia i aholelei fosta. Kataki kunou. Koe form 4 ti. Koe hongo fulu. Keirini Luilupe Mafua. Koe hiva Malia Fa Soafa. Koe valu Antonete Tu Xavier. Koe fitu Meriame Ta Feao. Koe ono Wairiki Tubola. Koe nima Ana Holaifa Siale. Koe wha ko Sela Loloahi Kauwaka. Koe tolu Mele Teine Beituna. Koe ua ki he form 4 o Mauia e Nonga Mamotou. Koe kapteni o e form 4 i wafi wataha Mauia e paia i wahanoa mafi. Kataki kuno. Koe form 4B. Koe hongo fulu Tevita Bayangina. Koe hiva Otumefi Aisake. Koe balu Serat Machela Lakalaka. Koe fitu Matalupe Ale. Koe ono Seleti Atunaisa Takau. Koe nima Lawrence Lemeki. Koe wha Anasei ni Tutupong. Koe tolu Makalita Loto Ahea. Koe ua ke form 4B, Mauia o whaloto ki Atelaite Pangai. Koe kapteni e form 4B, Mauia Gail William Sika. Katake, uno. Kamale mole te whakahoko atu e tūki, e toko ngā fulumanima, tūki mua i he form 4 level. Koe taha ni mau. Ko Maria Fatima Malie. Koe taha wha. Longani More Whakateri. Koe taha tolu. Fisiahi Julia Talamai. Koe taha wa. Richmond Sikaleti. Koe taha Keirini Luilupe Mafua. Hongo fulu lo ulu paia i wā aholelei fosta. Koe hiva ko Malia Fa Soafa. Koe walu Antonete Tu Xavier. Koe fitu Meriame Ta Feao.
Koe ono, Waia Wariki Tupola. Koe Nima, Ana Holaifa Siale. Koe Fa, Sela Loloahi Kaubaka. Koe Tolu, ye Form 4 level. O Mauia ki e sia mo o nua ewa ake pesete fituhiva poine whaua e mele teine veituna. Koe ua ki e Form 4 level, Mauia ki te fisi, taoa, o dea mamau, tua tākilangi, ahau, kolomotua, o nua, taanga ewa, pesete fituhiva poine ono e nonga mao motou. Koe kapteni mai tuki mua i e Form 4 level e wafe wataha o ku mauia ki lo whanga hapai o honua e ua pe sete walo noa poine whanima e paia i wahanoa mawhi. Te deu puno. The Form 5 level. The Form 5 gay. The toko hongo fulu tuki mua. The hongo fulu wa fuatori. The hiva Daniela Sulunga Malolo. The valu Tapuaki Lawaki. The fitu Aspesionau Kaumataili. Koe ono Malama Filimoehala. Koe Nima Steven Irikiafu. Koe Fa Bikafeo Tatafu. Koe Tolu Anapaya Hefa. Koe Ua ke Form 5 gay. Mauye Maria Foketimaka. Koe kapteni koe tuki mua e Form 5 gay. Mauia e akanesi vauhea me esia. Te deu puno. Koe Form 5T. Koe hongo fulu. Soana la velua. Koe hiva Mesit Stuyone. Koe valu Christopher Veituna. Koe fitu Sulieti Tuae. Koe ono Ofali Noa Kaubaka. Koe Nima Ana Matapu. Koe Fa Siulolova Betekina. Koe Tolu Loviani Filiai. Koe Ua Form 5T Mauia Kalalaine Tafuna. Koe kapteni o Form 5T o ku Mauia e kimela o ngaloka me i homa kona mamao. Kataki kuno. Koe Form 5B. Koe hongo fulu. Sione Katuai. Koe hiva. Sione Siale. Koe valu. Akuila toa tulahe. Koe fitu. Tautalakata. Koe ono. Anaseini paya i vātau falele. Koe Nima. Selai mui mui ki helotu moala. Koe Fa. Katalina Tanginoa. Koe Tolu. David Nau. Koe Ua i e Form 5B o Mauia Mele Whaiva. Koe kapteni ki e Form 5B Mauia Maria Fifita de Futuro Kamea. Kadaki Puno. Koe toko hongo fulmani matu ki mu ai he Form 5 level. Tani ma Mele Kaloni Tulahe. Tanpa
Kana seini fungalei. Taha tolu, paia hei moana. Taha wa, akanesi bauhea. Taha, filiana taufo'o. Hongo fulu, soana lavelua. Koe hiva, mesit stuione. Koe balu, Christopher Veituna. Koe fitu, Sulieti Tuai. Koe ono, Ofa Linoa Kauwaka. Koe nima, Ana Matapu. Koe wha, Siulolomau Betekina. Koe tolu, Mauia ki ohonua pa matonga mamao ake pesete fitutaha poine valohiva e Caroline Tafuna. Koe ua, ki form 5 level, o ku mauia ki uiha ha afeba hapai, ohonua ewa pa matonga mamao ake pesete fitunima poine watolu e Loviani Filiai. Koe kapteni pa mai tuki mua i he form 5 level ke tau awhe wataha o ku mauia ki no muka hapai. Tonga mama o homa eua, ha mula fua motu, ake pesete fitu poine o nonoa, e kimela o ngoloka. Del Kuno. Holobeo mea ekminista. Kau kahoko atu ai witunga form 6 level. Koe form 6 F. Koe hongo fulu. Fale ki toa palaki. Koe hiva. Nati lose Krisitina Tonga. Koe valu, launga hafoka. Koe fitu, Vanessa Fetu'u. Koe ono, akanesi haiterensia matapa. Koe nima, Suliana Ma Kauhenga. Koe fa, Lavinia Luau. Koe tolu, Asibiwela Vayasini Finawi Bayola Filiai. Koe ua, e form 6 F. Mauye Kasanita Sanimata Pita. Nicola Maile. Koe kapteni o e form 6 F. O mauye ki anga ha eua Fifita Palo. Koe form 6B. Form 6B, koe hongo fulu. Jane Langilangi. Koe hiva. Ana Marie Isabella Takao. Koe valu. Maria Rose Amenda May Tomo. Koe fitu. Monoia Helotu Lomoli. Koe ono, Ngatu Nane Gore Junior Lakalaka. Koe nima, Ko Malini Tukutau. Koe fa, Ko Rosalima Chloe Tonga. Koe tolu, Mele Neusita Tupo. Koe ua, Mauye Orania Irene Alsekona. Koe kapten ye form 6B. Ok Mauye ki Kolomaile e Leseri Tangi Konsoi.
Kataki puno. Ko he toko tahani matu ki mua i he Form 6 level. Hongo form mani ma. Aspi wela vaya sini finau i vaiola filiai. Ko tafa Cecilia Sailosi. Tatolu Napa Ahola Mafi. Kahawa Jane Langi-Langi. Konfirmataha Ana Marie Isabella Takao. Kohongo Fulu Maria Rose Amanda Meitomo. Kohiba Monuia Helotu Lomori. Koivalu Ngatu Nanekore Lakalaka. Kofitu Malini Tukutao. Koyono Kasanita Sanimata Pita. Koinima Fifita Palo. Koifa Rosalima Croitonga. Koitolu Mauya Kipetani Esia Emele Neusita Tupou Pesete Fituono Koinevalo Koeua Kie Form 6 level Okumauya Kisapu Tongatapu Taanga Eua Ake Pesete Fituvalo Koine Hivano E Orania Irene Ali Sekona Koe kapteni, koe tuki mua, koe Form 6 level, ke tawa afe wataha. O ku mauia ki kolomaile hihifo niwa toktapu, e lesieri tahi kolofou. Kataki puno. Pas mai varau, pasi. Kalau beo bea fa lagi, we kol fa por more atu, we ki di si por kalama. Kai lava mai po fa na wa ko Form 7, fa na fe fine fa ho ki fa be te tai nimi. Te tau to ho ki por kalama ho. Kore atu ki fa na Form 7, mo lava mai po e tai nimi. Ko yo puna ke ko yo fa ya fa kalasi be pa te resio. Pea mo kafo fa lagi ko fa na we no na tau osi e tau ni te na wat aki fa me hite i he potan malo no
malo te kuno ta foki lu ele vai dai nimi o malo ke o fai ako o be mo o be a fa fa lagi ka tau hoko to pe ki he foki pare ai a pe me e fo fa ke fo fitu e ui at pe ia he to pure ngai o mila sia komi pe ko fra fe he de fa fa lagi no pe duku ke fa more more mu au ke be mai o fo ki ane ana hi pare fa lagi ko fa na ko ni malo bitu kole ke tau hoka tai pe ke pare fa foi le soni o form fa i hele soni English o fakia ki holonga pe mo fere toa vavau pe mo onua ewa ki asela loloa hi ka waka pangataha pe mo paanga e te au pe me he koistu tuku pe mo ofisi o ewa tahataha i hele soni fika o fakia ki honua ki apaya i wahano amafi pe mo paanga e te au pe me he koistu tuku pe mo ofisi o ewa tahataha ko le son sainisi o fokia ki esia pe mo honua ewa ki amele teine veituna pe mo banga te au pe me afane pe mo vainga tonga ko le son ni tonga o fokia ki honua ewa ki apaya i wahano amafi ko banga te au pe me he ofisi o ewa tataha ngataha pe mo le son ni accounting ki e fine mui tatau pe i ele soni ekonomika o kufuakia ki esia pe mo onua ewa ki amele teine veituna pe mo banga te au pe me he ofisi o ewa tata i ele soni historia o kufuakia ki taanga ki anonga va motou ko kes banga te au pe me he ofisi o ewa tata ko mau be fine mui ko ni ele soni o karafi pe mo banga te au me he ofisi o ewa tataha. I he leson computer o kawe ki esia pe mo honua ewa ki amele teine veituna pe mo pale panga te au pe me he ofisi o ewa tataha. I he leson i le afkasia pani o kawe ki tufuvai ki a solenda afu pe mo kes panga te au pe me he ofisi o ewa tataha. I hele soni home ekonomika o fuakia ki esia pe amotonga mamao ki a waia riki tupola pe mo kesh panga te au pe mehe ofisi o ewa tataha. I hele soni initasi o fuakia ki angaha ki a sini folau whakataha pe mo panga te au mehe ofisi o ewa tataha. I hele soni eki o fuakia ki petani pe mo honua ewa ki a api whakamerino lolo pe mo kesh panga te au pe mehe ofisi o ewa tahataha. Iani whak pa mo skolasipi totongi ato whaki mehe fele a whiowhaaki o ate arua whaki ake a kesaia le meki o honua ewa pe mo lo saline. Ko e ua i he form for a vi o whake ki kolomaile pe molongo mapu vavao ki a ofaloto ki Adelaide bangai pe mo banga e te au pe mehe ofisi o ewa tahataha. Ko e kapteni i he form for vi o whake ki maufanga pe moangaha ki a Gale William Sika pe mo banga e te au mehe kolistu tupu e wafe mafitu pe mo chofi mehe people of Wangaha. Ko e ua i e form 4S o fuakia ki petani pe motonga mamao ki a wake i whanga sitareki whakataha pe mo banga e te au pe mehe ofisi o ewa tahataha. Ko e kapteni i he form 4S o fuakia ki whataulua pe mo futu ki a lo uru a lelei 4 star whakataha mo banga e te au pe mehe koistutupu e wafe mafitu pe mo chofi mehe people o Wangaha. Ko e ua i e form 4T o whakia ki taanga ki anonga whamotou ko e paanga e te au whaki pe mehe ofisi o ewa tataha. Ko e uruaki i e form 4T o whaki ki honua ki a paia i wahanoa mafi whakataha pe mo e paanga e te au mehe koristu tupu e wafe mafi tu
pia mo trophy me people of Wangaha. Ko e most progressive student i form 4 o foake ki futu pia mo whataulua ki a Losaline Vahaleti. Ko e paanga e te au me heilara whakautu mauku pia mo eskolasipi ko whakamanatu o soni pia mo mele fungalei pia me asione fungalei pia mo trophy me he fili hia family. Ko e tolu i form 4 level o foake ki e sia pia mo ohunua ewa ki a mele teine veituna maua kia e pesete fituhiva point fahiva pia mo e kes panga te au pia me i kaunga aue ko ia pia ko e ua i form 4 level o fuakia ki ta anga ki a nonga wa motou a ki a pesete fituhiva point ono pia mo e kes panga te au me e koristutu ko e wafeta fitu pia mo e trophy me he fili hia family ko e ua ki e form 4 level o fuakia ki honua a ki a pesete wa noa poine whanima ki a paia i wa noa mafi pia moe mea ofa paanga e wangiau me heilara whakautu mauku mo skolasipi pe me iatonu family o toni pia mo hifo harangahu pia mo trophy pia me ihe fili hia family mo kataka pas na ia ki e form nima ko leson inglisi o fuake ki holonga pia mo fere to abavaga ki a ofa li noa kawaka pia mo e baanga te au me e koristutuku pia mo e ofisi o e watahataha. Ko leson ifika o fuake ki kolovai tonga tapu pia mo anga ewa ki a siu lolova o vetekina pia mo e baanga te au me e koristutuku pia mo e ofisi o e watahataha. Ko leson sa inisi o aveia ki homa ewa ki a kimela ngoloka whataha mo i paanga te au me ia whane pia mo wainga tonu. Ko leson i tonga o awei ki kolovai tonga tapu pia mo anga ha ewa ki a siulolo vetekina pia mo i paanga te au pia me he ofisi o ewa tahataha. Ko leson i accounting o aveia ki holonga wheretoa babau pia mo ohonua ewa ki a ofa li noa kauwaka whakataha pia mo e lesoni ekonomika, whakataha mo eskolasipi totoniako, whoaki e whamiri o suni a whiri ko whakamanatu o Christine Fili. Ko e lesoni historia, o awei ki onua e loviani whiri ai, whakataha mo i kes panga te au, me he kautaha baka e wā, whakataha ki ai mo e lesoni si o karafi, ko i kes panga te au, me he kautaha baka e wā ki whine mui tatau, loviani whiri ai. I e leson kompiuta o ave ki homa ewa ki a ki mera o moloka whataha mai kes panga te au pia mehe kautaha waka ewa. Leson si apani o whaki ki onua ki a mele vailea pia mai kes panga te au mehe kautaha waka ewa. I e leson i hong eko o whaki ki a ngaha pia mohapai ki a ana tapu whataha pia mai kes panga te au pia mehe kautaha waka ewa. I e lesoni industrial arts o whakia ki petani ki a whiriana tau whoou pia mo i kes paanga e te au me he karapu mai ko kahana. I e lesoni eki o whakia ki uiha haapai petani pia mo ohonua ewa ki a Caroline Tafuna whakataha pia mo i kes paanga e te au pia me he whaiako eki mea tākai pia mo lisa kawapalu ko i kes paanga ni manoa. I e lesoni biology o kufuakia ki homa ewa ki a ki mera o moloka whakataha pia mo i kes paanga te au pia me i alisa kawapalu pia mo i karapu skolasipi takaua mo i eiki i taanga. I e lesoni tonga mo i anga whakafonua o kufuakia ki pangai kotu hapai nofu petani ki a selai moala pia mo i kes paanga te au me i koristutupu o waafe mafitu. Ko e ua i he Form 5B o kufuakia ki pangai ewa ki a mele whaiva pia mo i kes panga te au me i he karapu vai ko kahana. Ko e kapteni i he Form 5B o kufuakia ki tufu vai ki a Malia Fifita pia mo i kes panga te au me i he karapu skolasipi takaua pia mo i eiki whakataha mo i trophy me he people o Wangaha.
I e 5K ko e ua ai o awe ki angaha pia mo nere ia tonga tapu ki a Maria Maka pia mo e cash panga e te au me karaku wheo whaaki. Ko e kapteni o 5K o awe ki e sia ki Aganes Vauhea pia mo e cash panga e te au me karaku vai ko kahana pia mo e trophy me people o pangaha. I e form 5T ko e ua ki e kaasi ko e ni o awe ki o honua ki a loviani whiri ai whakataha pia mo i cash panga e te au pia me he karapu wheo whaaki. Ko e kapteni o form 5T o whakia ki Houma e ua ki a ki mela o ngoloka whakataha mo i panga e te au me he karapu wheo whaaki pia mo i trophy me he people o whangaha. Ko e most progressive student i he form 5 level o whakia ki uhi haapai Petani pia mo honua ewa ki a Caroline e Tafuna whakataha pia mo i cash mo i scholarship pia me he heilara whakaupu mauku pia mo i family o Seromiti au lelei ko whakamanaku o Luisa Mafupongia mo i trophy me he whiri hia family. Ko e tolu i he form nima o ku aweia ki uiha haapai Petani o honua ewa aki ai pesete fitutaha po ini waluhiwa ki a Caroline e Tafuna pia mo e banga e te au pia me he pule ako me kau mahaue lolotonga. Ko e ua o ku aweia ki o honua ewa e loviani whiri ai aki ai pesete fitunima po ini watoru whakataha pia mo e banga e te au ko e ofa me he koristutu ko e wafe taha fitu pia mo e trophy me he whiri hia family. Kataki o mo paspas mai whanau. Ko e kapteni i form 5 level o whakia ki Houma eua aki ai pesete fitu po iniono ki a ki mela o ngoloka whakataha pia mo e pale me he heilara whakautu mauku pia mo e family o Tony Mohifo alangahu pia mo e trophy me he whiri hia family. Ko e form 6 leleitaha i ele soni whabitania o whakia ki maofanga tonga tapu pia mo honua ewa ki a Maria Rose Tomu pia mo e paanga e te au me he koristu tuku pia mo e ofisi ewa tahataha. Ko ele soni whika o whakia ki futu ewa pia mo tonga leleka hapai ki a nāpanga hola mafi whakataha pia mo e paanga te au me he koristu tuku pia mo e ofisi ewa tahataha. I ele son tonga o mauia ki honua ewa e tupou tau sisi whakataha mo e paanga te au me he family o whane pia mo vainga tonga. I ele soni biology o whakia ki mawhanga tonga tapu pia mo kolomaile ewa ki a Anna Marie Takau pia mo e cash paanga ni manoa me Alisa Kawapalu. I ele soni chemistry o whakia ki kolofo tonga tapu pia mo angaha ewa ki a Rosalima Chloe tonga mo e cash paanga te au ko mea ofa mea whane pia mo vainga tonga. I ele soni physics o aweia ki futu pia mo tonga leleka hapai ki a nāpa a hola mafi pia mo e cash paanga te au pia mea whane pia mo vainga tonga. I ele soni e ki o kufuakia ki honua ewa ki a John Timothy David Livingstone whakataha pia mo e cash paanga te au pia me family o whane pia mo vainga tonga pia mo e cash paanga e wangi au pia me he o feina store. I ele soni historia o whakia ki hifoni o tōptaku hatua ewa ki a lesieri tahi kolofo o pia mo e cash paanga te au me he karapu pia whaki. I ele sonsi o karafi o whakia ki honua pia mo maafanga tonga tapu ki a chain langi pia mo e paanga te au me he karapu pia whaki. I a development studies o whakia ki taanga bakery ki taanga ki a Orania Irene Ali Segona pia mo e cash paanga te au pia me he ofisio e watahataha. I ele soni accountingi o whakia ki maafanga pia mo Petani ki a mele ne husita tupo pia mo e paanga te au me he ofisi o e watahataha. I
lesoni ekonomika aveia ki maofanga tonga tapu pe amo petani ke fine mui tata wai pe mbele ne usita tupo mo cash pa ngateal e ofisi e watahataha. Ia design technology fuakia ki mataaho ki alabria luau pe amo cash pa ngateal me ofisi e watahataha. Leson computer fuakia ki kolombaile pe amo kaipoa ni otok tapu pangataha mo leson siapani ki fine mui ko kasahanita sanimata pita pe amo e paanga e te au me he fane pe amo vainga restaurant pe amo e pule ako me kau ngau e lolotonga ko paanga e te au ki he lesoni tonga moyanga whakafonua o fuaki ki onua ke fine mui ko paia he loto i prispen vainga pe amo e cash paanga e te au fuaki pe ame e pule ako me kau ngau e lolotonga. Ia form 6P ko e ua ia karas ko ni o ave ia ki taanga bakery mi taanga ki a Orania Irene Ali Sekona pe amoe cash panga te au kwa kia e pule ako pe amoe kau ngaue ko e api ako ko e ua ki ia karas ko ni o kwa kia ki hifo ni o doktapu hatua e ua ki a lesieri tahi kolofo ou pe amoe cash panga te au kwa ki e pule ako pe amoe kau ngaue ako lotonga Wataha mo trophy me people of Wangaha. Ia form 6F ko e ua ia karas ko ni ave ki kolombaile mai poni o toktapu sanita san matapita wataha pe mo cash panga te au foki e pule ako pe mo ka ngau e ako lotonga. Ko kapteni ia karas form 6F o foki ki angaha pe mo honua ewa ki a fifita palu whakataha pe mo cash panga e te au me e pule ako me kau ngau e ako lolotonga whakataha mo trophy me he people of Wangaha. Ko most progressive student in form 6 level of ave ki maufanga pe mo tonga tapu maufanga tonga tapu pe mo onua e ua ki a chain langi cash panga te au me heilala whakautu mauku scholarship ko whakamanato o Luisa Mafupongia me a Selomiti a Holelei mo trophy me fili hi a family. Ko e tolu i he form 6 level o aveia ki maufanga pe amo petani e mele ne husita tupou pe amo e peseti e fituono poini valutaha whakataha mo e cash panga e te au fuaki e pule ako pe amo e kau ngau e ako lolotonga. Ko e ua o ku aveia ake ai pesete fitu valu poini hivaono ki e taanga bakery me taanga e Orania Irene Ali Sekona ko akia ake ai cash panga e te au me ko istutuku wanota fitu me trophy me family filihia. Ko e kapteni i his form 6 level o fuakia ki hifo ni o toktapu hatua ewa Aki e pesete fitu valu, poini hive hiva, ki a lesieri tahi koloko au, whakataha mai paanga e wangea me heilala whaus mauku, paanga ta afe pe a mehe taanga bakery, pe a moe trophy, mehe family filihia. Kātaki te tau hoka taipe, ki he pale whafoile, ke toi whamone ako ai form fitu. Lesieri whahaivalu, mei whatua hapai angaha ewa. Tivinia whinau, hauma, molake patonga tapu. Taieni fukafuka, longoteme, pe mofulaha tonga tapu, mataaho ewa. Mounga hafoka, whaleloa hapai, ahau tonga tapu, taanga ewa. Caroline siatua havea, pangai pe mohonua ewa. Ofa latu ila kamoto, mi ahau tonga tapu, taanga ewa. Faaki latu, pangai motu wawau, pangaha ewa. Tui hifo lea e pulu, mi esia ewa. Pololeni 19 keili leha, homa ewa, puke tonga tapu. Latu le meki no papu wawau pe mohonua ewa. Whakaola luau, kolomaile, pe
pia mo mataaho ewa. Amelia le polo mahe, kolofo o tonga tapu, pia mo ohonua ewa. Loto mo ua pangai, kolomaile ewa, longo maku babao. Tautara sairi, longo maku babao ohonua ewa. Ilaisane ta meilau, ohonua ewa, vaipoa niwa toktaku. Pare siu i moana taufa, futu pia mo esia ewa. Ane tuifua, pangai ewa. Meliame, tulahe, mataaho, pia mo petani ewa. Enji, he imuli tupou, hihifo niwa toktapu, pia mo pangai ewa. Aisea niu aolelei meifutu ewa. Tevita manatu kilautala folau, longo teme pe mosia tautai tongataku. Afa malupo melei matua pe mo makawe babao. Suriasi vayangina mi faleloa haapai pe mo ohonua ewa. Pataki mo paspas mai ke vanau konfitu. Kole ke te teo mai ai pe ngai pare pa foi le soni ai form fitu. I ele soni English. Mauia ki pangai pe mo honua ewa e Caroline si atua havea. Pakataha pe mo e cash. Me ex-student o tahiwa valuano ke tahiwa hiwa taha. Statistika ua veia ki lei matua mo makawe wavau. Kia afa malupo, whakataha mo elesoni calculus. Kia mo mea afa me he highlight case house, panga di manoa. Kia mo e koristu tupu e wanoa ko haiterensia pua ko cash panga e wangiau. Mo e trophy fuaki e ex-student tahiwa waluano ke hiwa taha. I e pale calculus o ave ai pepe mo e cash. Panga e te au me ex-student pa mo e officio e watataha. Whakataha pe mo trophy o ex-student tahiwa waluano ke hiwa taha. I ele soni tonga o whaki ki taanga kia ofa la tuwila ka moto pe mo e cash. Me he highlight guest house pe mo e trophy me he ex-student o tahiwa waluano ki tahiwa hiwa taha. I ele soni biology o whaki ki onua ewa paipoa ni o toktapu kia ilaisane taweli monu velotu ta meilau. Whakataha pia mo e cash. Me he ex-student pia mo e whaiako biology. Paula kata pia mo e trophy pia me he ex-student tahiwa waluono ki tahiwa hiwa taha. Whakai peke whine mui tatau. Aile soni chemistry pia mo e physics pia mo e ngahi pale ko e ni. Cash prize me he ex-students. Pia mo e whaiako o e chemistry, Paula Kata, whaiako o e physics, Paula Kata ipe. Pia mo e trophy, pia me he ex-students. Ko e le soni e ki, o kufuakia ki uiha haapai, pangai motu wawau, whataulua, pia mo ngaha eua, kia whaaki la tu, pia mo e cash, pangai teau, me he ex-student. Pia mo e ofisi o e watataha, whakataha mo e trophy, me he ex-student, o e walu ono, ki e tahi wahi wataha. I ele soni historia, pia mo si o karafi o kufuakia ki pangai, pia mo o nua ewa ki a Caroline si atua havea, whataha pia mo e cash, me he ex-student, pia mo e ofisi o ewa tahataha, whataha mo e trophy, me he ex-student, o e tahi wabaru no ki e tahi waibataha. I ele soni tourism, o kufuaki ki noa papu whawau pe mo o nua ewa ki a lātu le meki whataha mo i pānga e te au. Koe whakia me he pule ako, me kau ngāu e ako lolotonga, mo trophy me he ex-student tahi wawaluono ki e hiwa taha. Le soni accounting o kufuakia ki mataaho ki a taieni fukafuka, whataha pe mo i cash pānga e te au. Me highlight guest house, pia mo e paanga, mo e tokoni, me he pule ako, mo e ako lolo, kau ngau e ako lolo tonga,
Whakataha mo trophy me ex-student waluano ki he hiwataha. I he lesoni ekonomika o toi whaake ai peke whine mui tatau. Taiani fukafuka, whataha mo i paanga e te au, ko i tokoni me highlight guest house, pia mo e pule ako, me kaunga aue ako lorotonga, mo e trophy me tahiwa waluano ki he hiwataha. I he lesoni kompiuta o whaake ki lei matua, pia mo makawe wawau, ki a afa marupo, whakataha mo e cash pangai te au, pia me he highlight guest house, pia mo e pule ako, me kaunga aue ako lorotonga, whakataha mo e trophy me waluano ki he hiwataha. Ko eleson si apani o whakia ki hifo ni o toptapu, pia mo pangai eua ki a enji he imuli, ko e cash pangai te au, whakia e pule ako, me kaunga aue ako lorotonga, whakataha pia mo e trophy, o waluano ki he hiwataha. Ko most progressive student o whakia ki kolofo'o, tonga tapu pia mo onua eua ki a Amelia le polo mahe, pia mo e catch pangai te au, pia me he ex-student, mo e trophy, whaki me he fili hi a family. Ko pare whakao si whamore ki he pale i he form 2, pia mo e form 3 ne taumia ke ui ane nai, whaki ia e whaiako sainisi, ki he form 2H, ki he tōtaha ko Lucia Malie, pia mo e form 3F ki a mele taufa. Malo, Pito. Mo pas mai. Pamor be fa lagi tau hoko to pe ki ni pare whakaosi, ai a koe pare whakaosi, koe pare tū ki mua taha ia o e aho. Koe pare koe ia e ui atuia e tangata e ki pure ako, o tōta i kakawa ta tafu malo. Whatuloa e whawhlangilang kai whakato mua e whatongia koe ni i he tanak tōnga e wāwhe uataha. Ko kore ke tokon tare ki tā, koe ia tini whakahoko atu e pare koe ni ki whawhlangilangi. Koe pare no waki e ngahi pare mawinga taha e tanak tōnga e wāwhe uataha, koe best all round student. Best all round student. O ku whakia i hangare rea William Paraki, koe takse wāwhe mawalu, ake pare panga koe panga te au, toni mohifo halangahu, koe pare panga ni mangeau, ako tutuku, koe tahiwa walu ono ke hiwa taha, koe trophy. O ku algo ato e pare koe ni, koe best all round student, ki e matapure lahi whewhine, o i wāwhe ua taha ki a whaki, i au hanga mea lātu, me i angaha e ua. Kore atu ke mō pas mai. Koe pare koe ni ko ato taha ia, e kune mateu teu, ke ne lava i ha whahinga tawha ki pe o mo ui. Whake pare ko ia, e William Paraki ko panga te au, toni mohifo halangaho ko ako tutuku ko panga ni mangeau, pea mo e trophy, whake ex-student e tahewa lono ki tahewa i wataha. Whakia ki a whaaki i au hanga mea lātu, ki a ngaha uiha pangai motu whata ulua e ua. Koe pare no hoko e ngahi pare mawinga e tānak tunga e wāwhe ua taha, koe tolu ki he form fitu pe ka tānak tunga e wāwhe ua taha, o ku whakia, e pare ko ia ex-student, e pare paanga ke paanga o nongiau, pe mo trophy ex-student e tahiwa walu ono ke tahiwa hiwa taha. O ku aveia ki pangai o noa e ua ke Caroline Siatua Havea.
ko e tolu ki form fitu pe tana tunga o wa fe wataha o fuakia mo pare panga no ngau me ex student pare ko e trophy me ex student tai valono ke tai vai wataha o wa vea ki pangai o no ewa ke Caroline sia tua havea ko rea ke mo te pas mai ko pare no ko to pare ua ko e ua ki he form fitu pe ka tana tunga o ia ka malunga e ua ki he wafe e ua taha. O kufua kia e pare he ex-student ko e panga e fitu ngeau. Pare me ko ristu tuku wafe e ua taha ke wafe mahono ko e panga e nima ngeau. Trophy e etika safi ko ex-student. Pea mo e whaia ko tutuku. O kua e pare ko ni ko e ua ki onua e ua vaipoa niua toptapu. Pea ilai sane taweri monu helotu tamilau. O kataki o pas mai. O ua ke tana tonga e o high school ke wafu wataha. O pare panga e titu ngeau me ex-student. Pare panga ni mangeau me ako tutuku wafe mataha wafe maarno. E mo trophy me e tika fria safi. Ko ex-student mo whaia ako tutuku. Aveia ki onua e ua. Waipoa ni o toptapu. Ilai sane taweri monu helotu tamilau. O pas mai. Pare fa osi ek fa anglangi o ka fa mo ke e ho ka ni ko tax pe ka kapiteni o tana tunga ke ya ko anga maruna e wa ki wa fe wa taha o wa fe fa ta haia mo pare panga e tahafe me ex student pare panga fitunga e fare la lava ni honi no New Zealand and Australia via mi palaki ko tax o wa fe ma valu ko panga tiau por isto tuku ta wa fe ta fitu ko panga tiau mo trophy o fuakia he pure ako o ko ave ko toa pare ko ni girei matua makave babau no fo hatua ia afa tari ki fa solo malupo ora ke mo pas mai o be ake lunga ke ta fa pai e ta taha ko tu ki mo aia o tana tunga o ak malunga e wa ke wa fe wa taha o ku ave ia girei matua makave babau no fo hatua e wa ia afa tari ki fa solo malupo o kora tu kita amia eta i vai congratulations Korea ke mo te pas mai Malo tu ik fa nglangi ngakaya o fo ki pare ke tana tonga o wa fe wataha te wang e fenga marie ke di dalahi pas mai whanawako. Kore heni ke toko taha tūki muatae a pia ko maalunga e wafe wataha, afa malpo, ke ne lava mai o whai harea whakaloto lahi, ki he whanau o yako maalunga e ke he wafe wataha. Toi pas mai whanau, paspasi. Whanau roka ki aha pare, paspasi mai. Afa malpo te te whahoko atu a ngā hirea whaloto lahi kia ki tau tolu whanau
tulou mo kiupita o pe ko mahina hulu he fe mamenite ko unuvalu o loto tatau ko toa he fe paki ko mafi he tau tapu ki e ki whawhalanglangi o e ahoni tuloat tawhakula tapu ki he whaiwhekau mohata klot tapu ki he tangata eki pule ako kau maa ono tokoni ongo tiuta kau maa e kau ngau e api tapu ka he lala tangtang kau maa e kau matapule ono kotoa kau ngak whanawak kotoa o nihoni kala mo kapui e whakatapu pia ki hasola mo havulang o tau te fua i he kere e kin kaya ta me motua tuan ke whai ha whawheta o ko tuku ha whawheta i mo whamalo ke o tua mawmafi he ne uri fohe maari mai whakatoto naua nei whai o tau tu uta mātu ai he taulanga o kunonga taulanga o ku fie maari taulanga o ku momole hono mea kotoa ko lea o ahoni kana e tae oua e kau mai a Sihova hei kai a tau tolu ai hoa whakakoloa koini ko mooni na tō whaki mai e tau kakau he oseni o tae iloa pako sio na whai ki whai toka kako tak whanonga malu ai mafmafi o kai kalu ai o tau la pe whakia ai hama i hakau kau ku tau whakamooni kotoa whakataha me tangata me he tahi kāleri ko e kipe ko tumutumu e whakamalo ki he eik whakalanglangi o aho ho kei mea wholoa ke whakangei ai ungosia o e tau whakamalo ki he pule ako pongo tiu talahi kau mai kau whai ako ko toa e apin kana ikai hoa mautu pehe ko utok whamalo ki hoku kaunga ako kotoa pehe ki he tuenga e whanau ako i he whetaki ni mana tau whai o tau ausia e whakaosinga e taun mōni pena i kai whaingofua he nei whai he la pia mo uhu ka ko tau tu he ahon i he tau mui e tau whakaakon pia mo i fia mo i whakawhetai e ko tau i kun Poko fie whakarot lahe tupe, ake e wafito e ngahi same, pako hono wha o besi. Ko kole mea Sihova, ha mea pe ta, ko ia pe te ukumi ki ai. Ke unofo he whale o Sihova he aho, o e kumo ui, ke usihofi e whakaofo ofa o e iki, mo whakalaulau loto, i hono palasi. Ko ofa lahe atu ke ki mautolu kotoa, tawangi ke mau mau ha Christmas fia ma tau fo tau poekin tu aufat pas kere wahi kore ni ke whalangi ke te whamore pe mua ka ne mea o whai ha toha koloa o e aho te hoa koe ni malo au peto Tapa moe awhia e tolu tahi o tua. I o tau lorotongan. Whatapuat ki
La o tonga. King tu bono. Kau mahina hopo. Kuina las pau. Pea whakatapa atu ki he. Api ko he lara tangi. Ta moe ka hau e whanua. Whakatapa atu ki he. Whapaponga pure anga. Whakatapa atu ki he. Tare kita. Toke ofisa malunga ko nila mamai pia me he. Patunga e ako. Ke whakakato e whatungi a e honi. Pone pate taun sila. Whatabuatu ke pure ako. Ka umai kau whai ako. Whatabuatu ki he kau tauhi whanau hono katoa. Kua mou whakatefua i he holoni, i he ahoni. Ke whakalangi ai fua na whaheka he tau whanau. He kamatanga o e tau. Ai fua ke whatapu mama. Ki he whawhawonga wharearea. Malolo. Ko te vita lawe mau. Ki he taimi. Na whaia e ngāu e whataha moia. Ki he whakawafonga. Ai wahe whanua. Ko lawe i be. Ko e aho. Ko e aho ia o e whakawafonga. Ka kau he aho ni. O ko whaweta. Pia whakamalo ai. Ko ia o koe manatu ki he tāna tuonga o e tau kohiri na e whai i he holo ta taupe he ako malunga ko e wa na whai e whakautua i mua heni ka koe manatu ki ai he nai hopo la me he haha ke toke i fo pe fe hiki taki holo a me ana fai e foko udua ko hui ko la a paneka ke bene holo he aho ya o fai e fi ala ki he ngā aue pa moe plani ngā aue o tau au sia he ahoni ki tau fai kātoanga i ha whare whakaofa i he o tongani. Pea kui kai ko aku sadungua. Pea ko hatalai haka mai. Mahalo ko holo whakaofa tahaini. I ngahi holo ki he rei taha i he o tongani. Pau whaia e whakamalo ki he ngahi ngā ue na whai mahono tofo. Mi aniaf. O tau ausia e haoni, e ngahi whakalakalaka, i whai whanua e ua. Pakoia, o koe whakamalola hi ai, ki he whakapuponga, te vita lawa mau. Neongo koe tau e hala whanua, koe tau pe ea kua kamahin. Ka whai whakamalo ia, he ngā ue na e whai. Koia, e whakamalo o e aho. Koe whakalangi o e ahoni, pa moe whakamalo, koe mua ki, whakamalo ki kātoanga o e ahoni, koe kātoanga e tau whanau. Pa koe kātoanga, o guahano lea koe kato mohonoanga. Pa koe pa moe kato, i he loto kato. Koe ahoni, koe kātoanga eni, ho mounga aue, ne whai whanau. Pe koe o whalahi atu ka tengi mou tolu, kau tuu ki mua o e aho ni. He koe aho o i ngataanga, ta koe aho o i kamataanga. Ka koe kato i he loto kato, ki he lelei taha, koe kato i he loto kato,
o tana tunga ahoni pakbe ai tala monuat ke kau fai ako no kotoa peset e aho peset marunga ola lelei ka ke lava ke fa malo ia brako pa mo kau fai ako al ngahi pa mo teke tau whanau ke haka lelei e vai fonua e wa ahoni o ku fai e fia i he ora ko mo katoa ngā whanau o ku i kai ko mautolu o whaafe whalanglangi ko i maua mai i he ni ke whalanglangi i ki mautolu i he ngā ue ko mo lava he tau pa ko i a whanau o ku i kai ko i ngata angaini o i lelei taha o ku i kai ko tuki mua koe o i ahoni ko i tala ia o i lelei taha kai o tau lelei taha kotoa pe ka ko haina ne hanga o mau a ki foi manga koia taha ke whakalaka ai koia u ne mau e kuna koe ahoni ka ko ofalahi atu ka teng motono ka atoa ai whanau kotoa ai eua ki he lelei taha koia e whanau koe ahoni o koe tala e whanua pe koe a mea ne whaki ai a e siololoa he neongo e tau ngahi whainga kotoa pe ka ko tau tala koe o tau nofo aki ko o tuape mo tonga pe tau mata i kolo aia pe whakamui manoa mai ai ko tau tofu aia ko ia whanau ako i ahoni ko rea koe o ahoni ke poupou atu ka teki mou tolu o haia he same te au tahahiwa pa koe wahe hono fitua tahawa o pehero no whakarea ko your destinations are the most valuable than the millions in silver and gold. Pa koe poupou e taha e te au taha iwa no tolo fitu o pehe no whakarea. Turn my eyes from the worthless things and give life through the word of God. Ko tala noia o bobo ka tek mo tolu ko hui ko hala foronga o ako ko aho mo no tau o malo no filinge ta ka bau te mo mamahe pe mi same ko ni e ke hele ma no whakarea he kai ke mahuinga hange a koula pa mo siliva ka koe wholofola e iki ki mua ke tau mātu ko he ahoni ko ate tala monu pe atu pa mo whamaro lahi ki he tare ki tāko ki a pone pate taun sila ke uhi ko whakotūtū pa mei he minista ako ke inasa e wahe whanua e wahe ahoni kau whai ako lelei kau ngā aue lelei maua e ola lelei ka ke ulawa e au ke whakamaro ia tare ki tāko ai whakotūtū ke wahe tatau pe mi toke lau mamao ke funga makani ko ahoni o tau ihe apini pa kua e siololoa ki he kāu hangi e goia ko mō māta he langa whunua o e aho kua e kau toke tāmi e ua kua e kau filosefa o kua e kau tauhitohi pe kai ke ngata ai ko minista paanga ni hono ua pe me va whunuan ko lagi ko sunia fili na ya u ke rakanga ko ni aki ai me ape ko ya ko lelei
Ko hono wa te vita la mau. Ko ahoni. Ko e toke tau. Ka koia ua e whakamaro le atu, e whakamaro lahi atu ka te motol whanau. Ko tuunga pare miape ko taki e whonuani, o malawa pe ia, ke mau e ua. Koe ka pe ia, ke te whakaweiwe ua. Ko mea pe ia au, ke mou whenga ki ai. Ka kono mau, o mea pe ia la pe e ua ke mau. Ko whakalatorahi ka te motol whanau e hea honi. O wikai ke toi ke kehe a pini ia. Pea moe paini mutu, ai koku tuu koi nuku alofa. Ikai. Ko mea be, o ku mahino, koe whanau tama, na hao pa mi he paini mutu, o mau ai, a kato koi i he loto, o katoanga e ahoni, ki he lelei taha. Koi a whanau, koe lelei kotoa pe, o ka motoru ke ma ka pae whai e ki fo i laka pe taha koe ke mauai e mauia ko whakalotola hia ka te motoru koe ke hata haia te kehe mo tatau pe motoru no katoa ka koe a koe ne ki whakalaka taha pe koe ki whi efet koe ke ne laka mai o ikuna ko tau ke he pe ia koe a e pone bati ka mai fai fikau me whakafonga pure anga ai whakatutu lelei o ahoni ki ausia he kau tau whanau pe ausia he tau whanau ai lelei taha ne tau mua ki ai hono hanga whakafononga ki nau toru i he mara e ako i rotonga e tau ka koe ahoni ko hono ola o whai whia lahi atuai pa moe whakamaro lahi atu ke eik minista ako po ka meriko ka behe foki kia pone bat tau sila mo ni kau ngā awe mo ni kau whai ako o koe wahe whanua e wā i he teu tangata au whai ka koe a whakamaro lahi atu ka teng motol kau tau whanau pia behe foki he tau whanau he mate aki e ako lewe me malanga ka tua whati Malo, te tau ponga ka e a programa. Ore ke toa tare kita a koe ngai korisi, ore pate tau rasina ke te whakau watu area wha malo. Malo. Kore me mua ke u tuku ha whatap ki he otoa maf. Aia e puni walo tai mo i tā niti o kwa whio tau lotolotonga. Whatap ki hawa o tere ni te lao ki hulu he ono i kuonga King Tupowon te he tahe ni kuini na naspau. Whatap ko e Prince Kalauni tupotoa o karala ka mai whare o ha moe o fo. Whatap watu Lord Nook moe ho eike whanua. Lord Nook ka goe whalang o e kātoanga, ui tuunga, e ako mahalunga e wā ki he wāwhi ua taha. Ko e eik Minister Police, ka mā pirisone, ngahi ngā oe whakatupake, pia ko e whakafofonga fok, hoik no pere ki he whareare atong, me wai whanua e ua. E watapu hen ki he eik paremia o tonga, Reverend Dr. Pohiwa Tion Toa, kau Minister, pia tau lawe monu i a koen, i he ni a eik Minister Panga, te vita onapol, te vita lawe mau, kau whataha muk tau tolu i he kātoanga whiwhia a koen. Watapu at foki a hafoka, hama, i hau, maha tau whonua. Tapakula, hilang tang-tang kata gini hon moha matapule. Matapat kita daik fai fikau. Paula Kari, oi toron fabaheng sa wisilian tawatai na tonga. Dapat ki kau faf afu pule anga.
Tol mana ia manfili kau pe kau tak ngau ngai pot ngau puleanga ngai pot ka pe fu nga he ngau anga o ku kai fa puleanga I he va fonua e wa da pot ke kau pule fa va ofisa kol kau ofisa ngai ako anga ngai siasi motun pe ki pule ako mo kau fa ya ngai matu atau fa nau kau mamahi ya ko funga fonua ai mahen kau ngame a ka malunga e wa lonukin koloni honi I he hoatan so ma mo taka o fio I he pangai o ka toanga a goen pe vo ke fatap ke kau office fa mafola o le diot a valfit point nima fm o ku tau he at fo pe mo fatap ke ka kai fonwa me mai hen ngalu ea pe mo atarea ki he ka toangan mei togelau o ngoni wa waulahi o toa pai funga funua ma fuka tong ai ki pe mumulina fo avakula ama ila la tangtang wo ko le ngofu mo fa ata ke fa ka to at fatongere fa malo kang ka to nga witu unga ai aga malo nga e wa ki ta wa mata de tomo to ko koloria fa vita ki o to ma tau hi mo tau la ma tau mo vai tau au si ai a fa kolo koen ko haoni na fa to ka pe ia manaki pe fa mo me ulu mo hufia ko ta ka no wau ke fa moni mo fa mau inga ko koloa ka ko kolo o de tu pe mo lot fa apa fa gata fa dungian pe fa pe mo ilo pau tu asino ka eiki ai fika ik fa lang lot nuk toa ai loto tuani he fia mo ma fa na la ki fa ngai ata ek minister ya ko mo ya ngawe ona bol ka milik ofisa pure ngawe to ta tangkin na mo moistin pure ako ka mai ka fa ya ya pe fo kia hilala tang mo fa nau ye fa malo me mai ke fa ka koloa ai ka tanga witunga ai ako anga ki he wafe wataha I he holo ni honi I kai pure fele mo fafu ngai fatongi ai feitu na fa falanglang kana ke talele e fafe ko ko mahuinga ia I he fofonga o fa nau ka matua ya mo te tangata ko e o fai e ha malunga ya mo o mawinga ia I he ikuna ngai lava me ko to be na lava feia I he ta ufa ko he ta koen ya ku me te alo to to ya mau haka I he lango ta ko lave ko a honia o tala no aki ai ka ulaka ai fola o si me he lau si ko a ho e tue ko a ho mama he ko ka to ai tu pe ki he fala ko la to mo ngana tanu ya ke maalari ai finga ta we ko fusita na falanga mai ko afa pe to pula te hange ko me afa lang ke aka I ofa mate aki ya ke ruho aki ari ak mo ui ko ke me mai fa lang e fa mo famon ai mahuinga ia ai pure anga family ya mo fa no fonua he ako ai tau whanau mon ko langa fonua tu loa ia pe tokonia ki ta langa fonua mo langa fa ekonomika fa veta ai kolo ako to ma ki mautol I a koen kai ke puli ai koloa nai mau ai mamalahi bo ulak fa ya ne ilo oksai ya ke otua motonga ko ta tofia fa malo ai fa kolo ai fa nau ko ki helere ta ha ke viriatu ki kato I lo to kato ko kato ia ilo e he au ko kato ia o ilo pe na fa ia gia ai off ave o si kotoa o skia belenga pia ke hafok o langi ai ho tau eiki fa lang
whatawangi ki whapulpul mai ai whitun e kres mo tāpuaka o toa peke ki toka mai ene alofa mo meri no ki ate koe mo whare ko hui ko ngā inga whatungi mamafa o tongani pia pe foki he kaha o ke fuasia pamalo lahi foki hen ki he whaife kau Reverend Paula Kari mo haa taula iki hono whahufia mo e tokon whalau maari mai kau ako pamalo hen ki he kau whakawhi kau whakafunga pureanga kau taki ngahi ngāweanga pehe ki he kau tak ngawe i ngai pot ngawe i kai whapureanga mo kau ngā whapureanga e mai ponua e wa hoko mo tapa mai i ngai whima ke ke api ako hoko ia ko hame ke i kunai ai whatongia mama whai tau ko hen e be foki mo whamalo o to mawhan o te whia ke ngai mātua whai e ware i atamu pia lava o whakakakatu a ngahi whatongia i tua mo loto whare ko i uhi pe ko mo tapa mai mo mamahi a whatongia atfok pia mo e whamalo hen whamalo atu ki he pure ako, tokon pure, ngo tiu talahi mo kau whai ako, whai oski a velenga, ai whatongia, tau tūlai, i he whakaosinga o e tau, ka mono whakamao pop, ai ui tōnga o e hakoen. Palestine mo kau memi pa e kataha e mātua mo, mātua tau whanau mo kau whai ako, whamalo lahiat. Palestine mo kau konstitutuk, he kau pioneer, mo veke ke tare ngahi tokon, ngai hui tokoni u whaafahoko at mea piako. Hilanga tangtang o waf mataha, kau mataha pure mo i whanawak, ako malonga e ua, o e tau koen, malo e tau ngofua, mo taliang, lawai ke kakata, whakatongi e whakaako, o e tau whakaakon. Ngai mahen, kau mamahi iak, malo ho mo tokon, mo i poupou, whakatoka e ngahi pou whakaako, o e ilo, whakako whatongia, ilo to tu whakanga, pia pe foki, ki he whetokoni a ki he whanau wako i he whaifonua e wa pia mo e wa high school. Mo tokon mai ko lawa e haki aki, ai whakalakalaka, whakaako, ai ako maalonga e wa, pia au si ai ako fungani, mo ako laulau taha ma e whanau o tau whaifonuan. Pia kore whamoe moe at eik whakawhalanglang, ma eik minista paanga, kapau ne to hahake pe to lulung ha whakaako whatongia, ke hoa pe mo amanagi ko hufanga at pe lot lerei ne tuku mai he same na e whakahoko mai he whakawhalanglangi ko kei kumuni pe koroa ko ia ko hoku lerei anga ia ki he kahau o whatawange o toa mafi then o at kres po tapuak magi mo tol whawhalanglang kau mai kau whawhe mo mātua i he tau whakaako ua tahan tutuku e tau whakaako ua tahan pe te whamanatu koe hoko mai e Prinisia Merino o kou whatawang ke mo ma tapuak ma Merino ai ma o hakiris mas whiwhia mo tau who mo tapuak ina who never whakawa o wat Malo whamalo ki a pōne pia pōrea whamalo, te tau hoko i koe peke polo kalama hoko. Koe himi tuku ia i lawa tue he matapure lahi se whine, whaklātu, a hiri ai hoko atau peke e lotu tuku ko kiresi. Whai e whai whikau Paula Kari, pia whaosia ke whais whawhotua i te take at pia e whai hiwa korisi, no whamuri whiri ai. Himi tuku, matapure lahi se whine, whaklātu. Ko whawala hemi e whaosa ki e tau ngawe mamafa ki ahoni. Kono ni mange au ongo fulu mātolo himi, ni mau hatolu ka tak mo mea ke tau himi. O whaange ai o tuae ke ne taki ho whanonga. O wana ke tue noa lolotonga pe tau mawai. Ke mo moia i ho halafua pe, ke mo moia lolotonga pe tau mawai.
ke ne taka o fiatu, mo ne whakamalu lolotonga pe tau mawai. Ke moa moia i ho halafua pe, ke moa moia lolotonga pe tau mawai. Tau he mehehia, puke puke nā ke hinga, lolotonga pe tau mawai. Ke moa moia i ho halafua pe, ke moa moia lolotonga pe tau mawai. Si e o toa mau whawhetai atu o a whio tō mau ho mau loto ngā te kua mau I kuna e kātoanga tāna ki tuunga a ako mālunga ewa mau whawhoki katoa e langi o e ngāue ko mau ikuna e langi ia toko taha I pēa e a whiona pēa ko e keresi ai iki ko sisu kalaisi o whalahi ai o tua ko e tau tamai Whio ipa mai lau maari e maoni o ni. Kia whio tū mau e te mau tōlu pia whai peo tā ngata. E meni. Ai ata mo fa pa to tolu pa fa fa lagi e wa hai hibibi ai ata fa pa pa mista pa ma a fa fa ba ko wa e wa lolo to ga hibibi ai ata fa pa ma ko fa fe hibibi ai ata fa pa ma to ta fa nau teu hibibi sai kamina Fanongo
sai whamanana me whanau ato, koe hawhi ni waha o tau tari ui, o kai ngata ai, o mea i tau ki whakahau au i he whomakitu, ko whamana tau e tau masi, te mo te tima mai kahoa, o ngā me whanau o tau masi i he tau ni, kahoa pua, koe ai e whanau ato, e te mata mai kahoa, tau whanau ai, tau whanau i tū, i kaha kōkori, ai a te tau tari uke, e a ria e whanau kōkori, e a tari uke hosi, pa tau tari mātou lewa i kaha kōkori, pa mana tato e a kōkori, a kutupe whalaika. Pea kahi i tēne tukarewa e a mi kōti, e whalaika e tau tō